hwan na betumi ni wadi asie se awurade kai ho hwan na betumi di adi asie coronavirus wana covid-19 ana atini fo mo mempower gidie yakoso ankura gidie num na nyankopon de so gidie ahwe bible si no betumi agina kosi awie no no betumi agina koduru awie no ono ene benya kunim abotre no nanso minyame dia betias nyankopon ni nima nyankopon hwe ma yare basawe enkum ni ma de biada tinyame me so say enso mo me ensore yanka bibi nkyere ye papa owaso obetie ensro Awurade nyankopon ene kasa kire ne se enso no nim kwa obefa so obekra wo so na wonti atwerem se atwero no kase opem betoto benkum opidu betoto nifa na wonti e bi nkan wani wankoa na ade behwe no hu abonefo akatua nyankopon nim nimma opedi bia no ka nyankopon asem ena kwankwa bi ko ne nchen do ko bi san se openi omo ewo omo anu omo nim bone omo nya bone da mo sai no ana omo wuya no ana omo yayi omo atuagu ana omo ayapon wo omo sebe Nyankopon bebu omo aten ana eya kwashi bi ebu odru papa As the Bible says, we say be a watch remono, no, any watch him. Asase be wusu. Why opening the man yet yawa? Was in Yankopon nimni dear ansana or 2 years if him. Before the foundation of this world, no na nyame unimnema. O Yankopon no a pound ma at hodada. Nyame nimnema we o nyame ba afutuo kakra bi nam de tato ene sase ne empanifo ene akwa mo hwe so mo cha aduane amanipa no omo dum nipa so mo kum nipa ene e fe no domfu kumfo fi so we nipa abodom pim obrese yentete emu ana yentete yentem na ye be cha aduane na nipa abodom pim yi yemfa sase yare ni bi obi so a na edai ena ebesie ode be pete ode be sai tie semper for me hwe akwanya foforo be fa so be cha aduane anya sa no so be kwa akofa asem foforo ba osoro Nyankopon omabo mpae ijaya akwanya hye wo se de fie ni fie ba mu hwe so ehom masembi ko so be pie wa hene mu o Jesus Christ dimu amen Nama wenim kewrade hu aduma bai ye de bompae adum ni sia na wiasem sem ye de ato awo so enti ba bia obia odem hye ho ne bompae adum ni
Semia, oh, and catchy cry. Oh, you're yummy, on fire. Yeah, go, it is not a Enya ba ye ne be hwedwumadi ase sabonwi ma no se onye kom hwe no de rate be ya ma no nano ya wada ye ne kasa emma bebra koma etui naso aseda kese na blema etiefo makeka mo sase kakra na eso ani yie papa nyame shramo papa Onyame bekama de bia no awrade ntumi nye awrade tumi ati nyinayo rata wode yeko nazeno yeti na tendo abeyama hallelujah yeko Sabre yeko na yakotwe komo mesramo enam se enam Spiritus TV na esanam Kings TV Facebook Inshra 104.5 FM esai enam eye YouTube Inshra TV yenu abar me katananim bibinti momfan cheyei nanso o studio ha en betwen komo mesrawo se wonidi ya pe bibidi na ewiase amane ni petimi kwa amane mu ma utimi etwero se ne wrate ede kra en abanisa sebe ne nana bi ana ne papa bi ne busuani bi ana se ne fie bi enfomso bi na aba no so a ono nko a wiase abebre se amane hunu dadwere kodana ni nyina we nu abai so menne kasa homa so no sebe oten voice or sweet and powerful voice but upia hano utim se de pemopo eno kresi enu aba na se ne beye na be mintwa konkonifa na uhu se mitwa atronti me no ko twenkobo enu aba mu akwaba ja me manfa odin so ntutwa asemo ade bedaye no na edia ipa show masama me de beda mu nyane se me wo ha okese efri me nkwara abrem na me abeto me zisebra na afide manhwe ya mewu aja me ma tina wo se me de masam beda mu na nyame fam so eboa me ti masama me de beda mu nyane se me sha no be 10 years no me started so da ye bone de di ka me so da na anantwie pam me sa da ye no ko so ama na me ntimi ho ase bai na me maame mmemi ntino na me nyobi nka ma asem nkyere ne kyese na maame awa kwantum tina watemi ama me nana enu ochi no enu be free ho e maame so da ye bia no na akurase torret no na mesemu na mekutaduam na dua na ibu menu baba men kyerɛ etiefo nkwara bi wo asabe omunim dwie omo esa akoba omunim amman akurase toilet no yetu amana so obi ahu se de sutu amana yetu no fia se ne yekosie nipa no na yedi nua na gugum yehwɛ se de oba wa ha mu a enwa pii na yedi nua na agugu so okɔ adua mienu na odo na atia we so no watia we so na ekwa beda sebe emfimfin ho na udwam gum enu yefrɛ no hwitem hwini firo to tem no ejananum so tranye yi na akono nsu atem sa na wajanan no so mu ye den kakra bi etomu a etimi bopete wo nyina ekurase abrabo eyewo enu bi asem na no kan oso obeso dan na okuraduane bim na osensen mu
emi se eduano so amekutam no na eduana ebu ebu a me toilet ni mu enu nso saa da ne koso a ema me susu saa da ye na by manyam obi anya nkyere na se mesunda ye na ehihye me ankasa me enu achi me ma me nsusu ye nipa bi okwo ma kontum enu ode me bae wan kyere me mekire akwai se aha na o papa free o papa di say o ti say oni picture ni ko hwe no enu achi ma me fra kontum de ade ba be wi me ma me yare na chi no da ye bone ne koso eba ya na ahokyira nso wo me nana so because of say nam na me ma me nana hye me nana ti me ma me be wuye no e ma ahokyira beto me nana so nti bo na me ko school kra na didi aye dene ama me ba me amani wie je cheso no enti me wie ya no je cheso na chi na benya spiritual marriage mesunda ye bia na obi ne meda mesunda ye bia na obi ne meda enu achi anche bia ena bedane mi se mesuda na obi mamaduane e wodaye ni mu mesuda na obi mamaduane e wodaye ni mu enu so ani be wan ya na edane mi efom yade enti anu sabe mame enkyerechire fom yade ni mu kakra sabe etwire asem eno woka no ebinum frɛ no okom soro bi friend fam yade bi friend sebe etwire yenua bay so dai pi na odi aduane osensen toilet mu na obi ne da nipa ba akofo ekowi ase atane twire to asofo ntenu ati anam se minni mi papa empo na magasa mi papa eni ho kra me ko me papa busua ho na efie nso nsedani bi no mayaresa ne mu hwe koyedi e maame tina to sasofo so na menam ofa se mi kodu baabi sofu bo kra no mama kwankyere se me ho beto me se me ho ntome no me nya sikampo na me de akwakoye sa kwankyere no menenemu amayare ni di menya ena obi kire me edro tablet bi si efre ni emoni din ngwa hwa na obi akosu akotobi ti obi kire wadro tablet bi yo me pacho eno no me di beya me drama afede na ha mi titru kra na ama ahokyere sa o mezu ni se nam sa de na e wo mesu ni ntino na dwuma bia mesom bia nya dwuma mame adwuma bia mesom bia nkoye mame me nkoa choba akra adwuma no me koya ye bepam me entina ewiase afono me na wiase me hu ni amenya me hu wiase a me de baaye nti abrante bi hia me ka kire me so pem ba me de manyi me hu adi anchense bia bibise ne ha me enam ne bra ne tenaye ne tena che kakra nsa na nyi nsen ba oso mi musa me kan ma asem chere se mini maame mini papa oso musa nka obeboa me enumu na me wuye no dade no nko abra ne tena fie se efri se me wuye no on tena fie enhwe me ne akora ne da nti obetena fie no ada no ena yare ne ba ma bla ne huye ohuye no wa misa me se ebia ade na afe na eba na se eba ya wa misa no kobo ne maame amane obusua ne soriti ame bai menyo okamafo bia amame ema odimi kofie esai kujame na menya ye mentita ndite na nso mijinai sana esabre kra de na me bai ba ko pe ba na me pesen ka me kum me ho kra na me free ase na nso na me hwe me ba na ni mu am si me ma me wuja me bra me brain me nso me wuja me be ya na me ye ne den ede na me bebe ya wasasi so enu nti message free brand nchan kra ba bia mne ne wo no ekope akrofufro so tran na me sa akofa be ma fufro na mne ne kwa woye arehuzam ne se senka be mema ne betena se aboa me nkwala hwem o mema ne mienu nyina afri mu enu achi na mde kofa abra bi na ma me hu se me kofa be ma yare no pese wo yi ne ho adi ma be ma ne hu se bibise na ha me na be ma na jai machiridie enu nti no mkofa be ma we na yare no pese oyi ne ho adi yare pese nti
mitimi no adro no overdose ebi kra na mini di sikam de toduane di kra ye de amame enso na me se me pese yare ne beba ama be ma na hu se bibi se na ha mitini makofa dro no na manom na do na bo miti se obi amabo ene metimi adasa enumwa na chese me sha ma hwe ya mani begu ase wo be ma nanim na me frɛ be ma na ka chense bibi se na ha me enti Mr. na anke be ya on de won ma me ntimi ho na me nkome ba bi sebe ya menya masundwie ewo yare ne ho na o ka kire me so man kan kire ne ntem nti me mompa ye ma no nya sika o de mbeko ba bi no akwa akohwe me ale areho sem ne se free sebe ma ne ka asem ne kire me no even 3 million kra say be ma ye djuma no nya 3 million na 2 million at the sport for kra ato ne nsem no bra ne nya bi da na djuma nyina sei ne ma nyina ye basa yeze mi hu adia men kama bla no kwa sole ni nipadua so asa ne so ate ayama adwendwuna na ba man ne se hu spiritual marriage ni ba na ne me bedawi a na ma ya sia me ya me hu na nyina ya me ya obuza me se hemfa na ya o ya mintimi nkan ba bi nya ba bi abranti edi magokwa hospital sa medical hospital sa entiaga na da wote radio station bi na ye heba clinic bi ye advert also and was say o ma me fa me nko na onkohye ye koya ofa yare de bebre ma wodie mkro mo sie kura betum misisi achi ekura beto na menya typhoid menya gonorrhea me wo osa chese na me nkosua anu ayemre ensem bebrebe be man nsum ne tina se 5 years ni on complain ma me say ebia wonya bibi say aha ntimi tina sam nu ze ne ya sa spirit na na edi mi se nya no manhwe ya mewu na masaja me meho ama me abaye mobomobo sedi ena ma emobomobo nti me asumita atie mu na me se me masam bedamu ofanye se na mitio adwenhwene ni areho ene yare aho kira ne kom na mama yesi tina mam di masam ni na bedamu me sira mo manya me fa mo so la musumu mu amibi sumini adanse ni bi sheradi mi hu aradi ani mo nyam ni bi de ntia ma bedamu no say me about yare nda so oh eno kra ne adia dama kuma so titi opa ma me de frame oh se mi jedro ni no ma bebenti adra doctor na kire me said you mean simfa no infani sa because everyone ma it means start na ya me heja tubo na be ma na so mu na minim sabra ni de minim otimi so mu bibi se me se me nkume ho bibi se me se me nkuma sa me ho mete bibi me se de me mfa sika ngo me yam enti se no after that na se antimi anti ankwa na se no ni de akire ti brano be koso abompa ye ma me santi eni adro no aya hye me se bia menum no once a day no bakope no apabo ma the moment na ade ne hye me santi me fa bia 8 10 na manom na bo me se dem ade achi ade wo de mitimi beja miti apa mi bro me bre enunti na me se me de ma se me da mo me dwene wo mitimi se ma se ma be da mo ache na se me fere na manhwe ya me na me fere ne su na me wudi aja me me hwan ne be so mo fere ma ma me ese ukura ma se ukura ma tere me ne be ma ono a ote wono so awo ba ko ena tu no on papa frame bajane onso papa wo ehunu da dabi o ma me frame bajane una nako bajane o sa yare bajane no bi se nyankopon so ayende pa me nyuma ne se nya sa no nya me bo me bebre free he me nyuma no ti me betie mo nyum me betie mo program nam de sa nyum ne shema me di ka yesu ansana betie program me nyuma no anda de me mo enu ma we na me bo ama ho na wankasa ya frɛ wo a wona me kasa no ya frɛ wo sɛ ya frɛ me Kofi Jima anko ena wo se ya frɛ wo sɛ Kofi Jima anko ana
Would you Anquana, maybe me Quameda? Come on, Yami. Oh, you Dimafo, Yami. Ramedi, Masemina, Mameni. Ramedi, Masemina, Mamiu, Mameni, Rigi. Masemini na mami. Oh Jesus Christ. Okamafu, Yami. Dimafu, Yami. Abedima semina mami, mameni. Rebecca Masena mami, mameni. Rebecca Masena mami, mameni. Me no ba free se mete wasem me raho papa. Just ya na me hu ne me nyame hu. Se unko yare ahodo mako bese na also. Because herbal clinic in the say yare mako 6 no body tremti say yare en be kan wa say yare 7 megumiso. Na udidi ya na etimi yode. Trouble cry me a basa na me yale da ho na mintimi sori abema na betimi aya aduane ne super cry rehonti timi faduane bi nkama no be me de cry mintimi ne di o se nyese ya na ate nyese na mtie me nipa na osonwa me nyani patent me kes me tintin se ya ne tie ba na me mood yare na ma oso ate atwentwene okuri adwuma be sisi ade me fa no ndi oyemesi ni nso adwuma no kura na papa onya bi nye eya me nwanwa so no obi a be kwa adwuma bi a be fo mu nyina obesa ade tu so abasa ya amfami o abasa no ma ye di radi ne se menye dey mi hu sama me nkan hye nyame sama me bi na ye bone ana ehun sunsu aso na beda me so minim ne maye minim timi ba ne hwem na sami ana mafumu a onyame fa me bone ncheme na wonche me na sami mfumi su ne se fi atamfo na se wo ma me die me hu ani je o me wiase amba ya rade no de me wiase no na ni mabusua o de metum no de me ba rade ne nsua me na afede mabre ade aso no busu afo ye o busu ande me ko ogro bi akra bi sam se bia se no yare na akoyese na nsen ya bai mama ni bre na me frɛ me wo fa se bibi se na saba bisu mi obi anka mani nje abosomsem ho ba mo fa ne me maame a oho frɛ me se me mra mo de me kɔ baabi na ho ya abosom fie na me se me nkɔkora mo fa se me nkɔ de a mo nja me life ma me hwɛ yare isu ha me na me di wo mo chi eti ekɔ ye no papa maame ne kɔ akɔ mo ba ye no okeka nsɛm bebre se nkiem fa hunie me apotɔwie mfa nkosi bola so enu achi no wakyerɛkyerɛ no bi a mfama me sɛ ɔmode me kɔtu krom wɔnom no a ɔmoka sɛ me wɔfa ne ka so kɔdi dwa ne de aba nya na nadwo no sɛ ne na bia mo wɔfa ne bɛba minim maame ne tena hɔ a bosome na ɔno so kra me so kɔ ye krom aba ɔno so
menya abusum okro no no nso mai afi akoka me nko a ena wo ho aminim obia o muntina me ko okro mu no na akoka me nko am okro mu me di okro mu busumi ena me kra ma me na me ne tini se mesa akoba bia na me ho ena me sa bae enu achi no obia mfrɛ me musam se yese yare na akosisei ana akosisei ntime no de me fa mu nyina no me mfrɛ obia ma ne mfiri se minim se me bo mama ne kra na nya mo bia nhwuro mo ho timi de mayi mani na ja madane akondam na menenam timi akama asem akira bonti suni but e bi kra na mabusuafo ni se bibise na ekoso bibi beba ho meko bi kra no bia ni obefrɛ me abusa me se na ese wo mo ato ana sese timi de me nkama asem nkire wo kasa mi kama asem nkire wo ma na me boa kama asem nkire wo enti yare ne se true baby na basa ya na uhu mihu first na dia start me na mihu na mo de me call baby papa bi wo ma papa ne start so ma minru na naska na akoya mi amedia na me no obi na tina yare ne start eti me ba no sika ma me ne papa ne me yire ne dija me kwan no eno mo yo mo adwese mo de behwe me yare kodru brembi ne sika na sa enu achi me wofa me na nanua me na chiri ba ne ba pani so ye na adwese nkoba buani afi minim je ko ba chiri mamuka se nyade a o menya sika hwe me biem afi grado mo si me ye memasem mitimi ka hye na na se me yare we da me so ya da me ko ye memasem minim bema na me papa me ne tie mu onu e Pentecost elder me o ma me kwa ma me mpie na ye da na me korum bema na ma ba yare we ham na minim bema o mo asem ane se me ye mema asem yare ni su chiri bema intino o mo ntimi hwe me bie msia se ye me ma me na papa bi dia kameti me ade na fa ikwan emra kwa bi se ade nti na o de ma ba wiase na me yare na o se chinchina se na me ye nti won hwe me ba wodi ye mo na mo boa me tiso muso mutimi hwe me amini asem bi aka na jame de me dija o life ma wo ndi sem di ne mo abeto ise brahano ya se muti yemfa ne se ebia ebre bia bana uniska o beto adroni bia eno so openite se ebre bi bana miniska edrumre bi me koda ebeniza ho na kodi ho be 2 months na afode o mo boje oyo no minibi agisi e bompaye agisi e akwankyere bi na kura miniska me di beye bi me di menina mo no sa afedrum ne bi na yare ne pese ba afa ne nsuo ba ne ni padom ogu Ebeneza ho no mu bi tisi nsuo ni mu ta piefre Ebeneza ho etisi ahinama kokobi na wona mehia wa na masri usika wona mehia wa na masri usika iti wudu mina umami bia mi fra hinima kokobi ho adu santase amenye adun bi no na menye 2 cedis ena mde to adun bi ena menum ye num no kwanso timbedru ho no na jese awakime na ebasanso a emfa ne noma ayinu na mafabru sunti enwakime na bome ti me bakra na wo kame ho a agese de abome no atemani so ansa mahunu ba bia wonam so bi na afa so bi na ayo de mi satan so na me ba pani ni nenam eti ebasa na miniska dia mesre na blade mi beto no se mi adona samiti bi eka jense me adrasa tie ne 2 cedis na aka won botom kro ba ka kire me se menyin koto bi ana onu abeka se mentina fie no koto adrono enfamre me ti menene betra ye de mense obi asika enkoto adroni bida
Minuaba senia wonsem ne sikono se me kase to aso a de areho ene be hye makomama na nya anwumre me frewa enye bone anuanum bi ete wasem ne senia esi areho ke ensresre sika ewa ha ensresre sika wa ha nanso wasem a wo kan no o ba so amesre sika le mu se mmoa kwan be fa so ho beto yenua bi bobo wa buruchimem eya America na osime mundin na ne din o ene dikai ena apia ka ho osime ma 584 that is a 5,840,000 skadada no sika ode sende me se me mfa ma ono ma TMT de for de kura mfrim na e bae no a me de ma sa afi se sebe ye ka moba sebe mprebiasa mi ntwa apoa de nanso wo mobo cheme me paache wo minim se Sarah ena yenua Peter Adomako onso Japan odema yenua bia ono so ka news adwuma efre no obidihye ofori amanfo eno so 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis ena ose memfa emawo obidihye edie no 200 Ghana cedis Sarah ena eye Mr. Beba obi efresi munti ama Sarah obidihye openine de eye 2 million ene si so ema me de ma wo ena yenuanom ema bi ye wo ma henasa o ma me kokoto ye osore no a wo ma miensa Shali Edu Jemfi Bakudini no Evelyn Edu Jemfi ena Josephine Edu Jemfi Shirley Edu Jemfi and Evelyn Edu Jemfi no omo Amsterdam ena Josephine Edu Jemfi ono so UK nanu fie de twam ya ena omdi onma woda omse asem no apusu won onso ama me 600 Ghana cedis we kekasi ke nyina bomu a 1384 Kofi Jima anko na me man TMT de me so mini caprem de 1 cedi asoso amna 1385 but 1384 but me ma 1385 ejama so pato jibo akire se no anu a 13,885 cedis minu aba edi asem pa ena wo ka kire nuan mo onbeye wayi fa de met me ka kire mo anse Nyankopon na medi wo mo medi ne din da wo mo ase na mi nsra wo mo onkoso a nsra wo mo fi se Bible say nsra ne de ohu oni bie mo bo ono no be hu ne mo bo Nyankopon no asem we wonyina so no mfa nsra omo a wo hu me mo bo na wodo me se sika we so no awrade aka na azem se ne wo training nsem no koso adore a Nyankopon ma mo tre bo nsem ma me Nyankopon nsra wo mo se de na asem ka na me ka so na me nkanya nsra FM4 tisiri wo fa kofia ankwana me fresi wusu na nka wantie ma asem a nka we mu nyina ntimi nsi ofanya me nsra ongo so anya okese o de fama se dar menyame da wase fama nyame wase o de waya mame eno wura kwasi twum bo na dimfidie ba ya sabe ye nyina anya sotra sire Nyankopon adom se won hyiram edina adam so kra kire se odi ka hyiram dada edanyame ase na misram se mo mamure mfi mi ya de na yare ne de ha me ensu ho kra minu abema bi ye friend Nicholas nyame obekwai oso obemu obibidru amanako ba chamate obemu obibidru nso ampa amanako enti o number wa haidie Nicholas nyame o ya brantie krokura na adia abrantie ni timi ye no ejinsi ane die ota okobia mo unika sa brantie no ono ka so behwew obanya betra mo wadu
ɛma de ankonko ade a unia na de wumi na se sika o de ma me no enie aso pepepe 13 million de 8 dollar ka ho no de 5 series de atoso e di scan pepepe no de ama wo na wasam no de areho pa etu bi de shawo nsem wanum de ama enti obohunu se je eza adofo no medum mo ose boachire na agide dina asole panima so ayi so physical no boachire ma skara o boachire no ye hunu skara se be ja sabra we no so sabra fem kakra bo kana mavu hunu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 near 30 million. 30 million. Now, but two no switch me. 1, 2, 3, 4, and 800. And 5 cities. So what I say? Send one no. Na me nua ba na me sa adwene say obi kura be boa say ye adwuma. Obetimi. Se si idea. Yare nti. Yare mi jale. Se ka sa yare no nko ade a metima ya adwuma na sa yare na asabe keka ho no ama mi ntimi Nicholas nyame obamu a adura ma sa yare no a wo mo nyina ne abani nyina mesra no kura de ensuro ho na obamu aduru ama ho ato minim se nyankopon ena ma wo de wasem ebe nhira ena obi bia so ni ordinance ma be nhira na nim agu ase da eti minim se nyame be sabe minu aba me nya akwan wate nyame pa akire so bi sa dom no sa de biba minsi waso ho mesa mansaka me ba sho mate atiefo etwa ho achen krato abasisi a akratifo yi emmemme modi fiedu ngwatwidi kroi yede nampabo Me pouch show and I'm paben. Eye memme duro pakum capsules. Hey, wafa ka wo hu kotobinum. Na ada na afrem. Oh, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868 or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Hello there, my name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Sama ekosu kumase no yan kan ya yeti ko ka obi bia koyi munsem be we soja force ye discipline no banga for na soja for respect what koyi munsem anas di nyansa krono no de bo Ghana nyina koyi munsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Koyi munsem Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost nyina mene e
nsuo pii so on the economy management obi antono John Mahama na umu no ono ne time na city no etisen na inflation senior delegate for almost how many months Ghana for say na abana absorb through NACO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho etuada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na I ask you to be citizens, not spectators. And now Meeting the Jarusu, Mampo Contunchi, Abu here Kumanana, Wakasi Brituba, Kwame Kong, Jatani, COVID-19, a real coronavirus, an entity. Momodia Bonsa, Brano, Serbia Unyabi, Nessa Dice Bonsa, Ofu Trotro, Taxi, Eso Yaki, Serbia, Unsunyabi, Ununia, Momodia Timotem, and I'm wanting Timotem, Serbia Bombay of COVID-19, coronavirus. Medamasi. For meeting the Jerusalem. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, Menamate, Bible Mushim, Ghana, Hamenamate, Bible, I had the Shisha, Menam de Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know about Anna and the Bewalan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye bit to me. We could have one behind when the bushing. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there. May catch your brain. We were who Ghana and now approach him now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the war problem one said, just say be a woman, sir. Where traveler. So where traveler to say be a woman booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would know you know traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa may cancel your my baby. Oh, bah, Prophet, Minam to me, dear, broke caniba. Ma will be a doctor say, won't will be him. Will be a dear crown, Minam to me, man. Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some night problem on in Yukunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krumam waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimatim Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, you so be ye be a Yami. Men who shall do TV from 2016. Men am the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, so be ye be a copy, photocopy. Kumasi am ye Juma Jordan Benadakwa. A crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Ye Juma Yao Danami Menda. And what they are Travel Salvation School. Also, me Juma, the friends, Kusia Dakwa. Ray, I try to be new. When your friend try to be some 91, and you might do a crown back. We will cast some 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now, you'll be so when the bunny and I be here, or the infant child and I got here. When I should be you or was my become one was and wait. Where you favor oil, we. Nidiana say, well, we are Juma, will be one crater, some eye anything. Una, sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the slab say, I was in Sianadic Acre, say, what they are slow and nimble on some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959. 055 44 77 959 and at 0504 6041. Oche enkrato mamwatwo nso sabre mame nko mabedwafo ho agyaman so ha sara ena the gong agyawsu onso awofia manso Kofi dedikai
man mamucho mo Amsterdam Arasan oni ne pamo bo anya misha on papa o mo ya de Arasan so mudo omo hawoda negese omo dia kaise nyomo nko na bedi omo Amsterdam ese na ko se dutwa ono so Amsterdam ono so eye bid na woda no ono so ne ba kan chinagu ne baba akopɛ na akoso dutwa Vicky mame na omo de bai ofosu apia hwesema ko bondi o my 584 manu nyu sana Peter Adomako Japan eno odisi yenu obi de share so as 200 Ghana ena Shelley Educhemfi Evelyn Educhemfi ena Josephine Educhemfi Evelyn no one Shelley no omo Amsterdam ena UK so Josephine for 6 million team say e more than papa nyame shiro mo ba abra mu na so mo she dem mo so chese first day mene Shelley no na we friend or my friend of Facebook first time no ka say na me pen asem keke me hu say oya henasa no henasa de me dem ani henasa because no me brɛ pa nipa me henasa de o ti so no me twa kwan eja ma me fast down so man krofoi eye ofa owusu da akodura friend of Kwame ofribo nwire na ote Bronx New York ayo America oyedem on yire ene ne ma omo so ba be boy ene enua Kumilabi USA une no Kumilabi papa ro bread t-shirt say no penti Kumi enso be boy bi ena madam comfort owusu o UK also boy ena yenua Nicholas Ajimai also ebe boy na omumua no mesade to Joseph Mensah prophet akwapa no kwafo also my sika kese 2000 omum koye adoye ma omum ni bie no eye nura ene yakoye sa adoye ma nkawe ni frafo no omum tihwidi nyamisa kofi nyamisa papa me de to Joseph Mensah dem wan pupuliti nyamisa 2000 is kaketwa sa omum no obi afre ni frafo ni bi afre abusa de no na eno wakoye sa adoye ndeye nkawe o yenya kakra bi ene ma wom nenso opani bi afren dia pierce odi ka koye eye asomaso nkwanta ni frafo hye ombo sa band nan bitu mo besa de bia bro nyampo kyena oso obesa koye foforo meka no ne enkoye nyame pa ya wada obesa akonkawe fo nso akoye onfofo nyame song papa no duma ne papa oye ade a me makoma me pe enye de abandie no abandie na chen so regional minister mayor hwan abandie na chen ankona ko omo nya aban na o makasa yu makomam eno ya mode bua no ana we me fep na eja wiase nso akoma emo 250 bucks ama 120 box ena wasama 1 billion or the boy by on one man microphone very good enu na abana omo de boano na ankro kakra bi obu onu ma watik patam kakra no de aboa ebi nananom so aya de ma ne ye fe nana kasa bodu ye bi afo abi gains ma here awurade nyame a nana ajani mbuatin amoma hene sam panifo we aya ma na ye fe pa na brata bakoto frame so say ayi ohini bi so omuso patamo omuso kakra e de ama yesi bonfa side ha akosi sapanza wan de one kwam despite nam no ono so akoye de side 100,000 Ghana cedis aside apeso 1 billion asa chama ekromo omo won kronkitin mo omo ba bia omo ye cha de mamu na dem manso asemu e bed mo se Ghana for say odo sani ebinuma se yi o makumam bua no esra so ba bi ese odi eye ezie ni bia se de be ho efie no wo no abra yi kase om kanse dem no bubu nso no tonsa be na aban me na so de nso de che no o ma ho for no 2 weeks yan o mo nwa bu nso ni free bi o mpebe so mefanko ekrum ni power timma wodo emma se ni o mo nwa ho kire wo mo kosa de na aba no obia pese oye bibi de boase kakra bi ebeso no so no ochene kofi yam se ka biso eboni aye pe du fru pe na be de eja sabe ni fra for minim ba bi omunya me number ehwo anoma fra kofi wada roma na ade a wo na abe mampani ka che se ni fra for sabe bubu afo omo bo pasa
Fisa yɛhyɛ dɛm sɛ bio ɔmo ne nam ne bi toto nnwom ne asrɛsrɛ coins saa berɛ ɔmo hyɛ dɛm na ɔmo kora deɛ kora de sɛ ɔmo nam apɛ na wonum awerɛho sɛ bi aba paa ebi ɔmo te new site maame na medwene sɛ baby so mfɔ nso ɛwɔ ɔmo de ɔmo de kora de bi ɔkora bi ɔmo fɔkɔ tim ko homa bɔ bɛto na bɛka ho ɔmo te new site ɛno kora de ɔmo de ɔmo bɔ kora sɛ tawusi ebi ɔno dɔpa pa no da mu mo ne de biane ɛkɔ ho akɔkɔ ma sai ni pa no dɔpa pa nim ya bɛkyɛ bɛbɛ kora bɛbɛ kenkan nipa wɔ fikyɛ no ya ane ya kenkan sai ni pa no na de ama wɔ mo eti dɔpa pa fo no ho ne kɔ mo aduane ɔtumi nu side we from mo ha ane ya kyɛ yene nu ha sei eti mo kyɛ aduane aban de afɛ me ba aban de no so asofo no nyame hyira mo pa mo nyame dwuma no mo yɛ pa ma kyerɛ dɔ sɛ mo di no krɛ sɛ mo bɛkyɛ aduane no na mesrɛ meka de ne si wɔ asokwa no am kɔtwa mo ko hunu yɛ no masa so bi wɔ yale ne bi a wɔde asɛn nipa pempem meka wɔnan me fansie de si wɔ asokwa no mo de mo fa sɛ mo pa asokwafoɔ ɔmo ansan waskwada dem ani ansan ana mayaka side na mo frɛ wɔ mo nanso on aspect obi kwa radio so no obi free no hwa wɔn kan no ba be gyina pɛ duane bi adi etimu amukɔ kan nipa no ofie no amukɔ kan sɛ we mu ha no aduane mo kyɛ ne hɔ no mo fa ofie kɔ mo ofie no mo fa mo wɔ mo mesɛm aduane na mokɔ gya ka kɔ mo kyɛ mo masa line na enipa ba pɛ so no kesi ni pay obiara tete no ene Ghana asa aduane ni nti enipa nya na age entra ba bi so wo se kya aduane ho anoma wo dirimi ka ba kɔ hɔ eti mesɛm sa aduane na mo kya no a munya mo di bi ama ababa je sadi no any kombi fu no enya de papa mo fu aduane ni kɔ efie kɔma efie mo ni mo fie bia mu kɔ na do fo mo kan nipa no mo ni fie bia mo kɔ mo ni po area hɔ no gebe ntina sɛ mo ni aduane na eba besa la abontin ede betra imetra abajijin ene babia na onum na asokafo ana yadan enem beka na ehwani mu ema bia ehwe tiko ehwehwe ho adesa adwuma na se dia adwuma nagu koso ngo dia kwa munya bia mentimi from adwuma nagu eti ba ya munya so bebi atie wo firi asoase no odru asokwa okogedwane bi senko ha omo moto mo ho na omkogedwane omo yesi ede masa nipa mo ho no ti mesamo ade na mo che no mama fam ma embeja ka kwa ho bi ye nipa du me pa cho mo ko sa fi we mo ka fi 1 2 3 4 5 mo nwa fi on dipo mo fi o ye fa we mam e fo ko sa squad ye easy ti be sremo munya sa de ne maye na de ne de tan se mo mama ni pa ba ta so se ebi am ho ebi asim ho ko fi ebi sim ho da ho me de me hu kura so mo che bibi ye pie me de me pie me ko nwan pa bi pie echichiri ehwenye me ko so me de me nchi na ma beka pa na donation bi na ye koya me nchiri be ebu on man we frem na masukwa bui nyema amafo friend ese mesramo me niska bim aye ko man kan kwancha mo obi fra me biem so number 1 ofa kofi mi ni di o kom de nom se bo ofa kofi nyanko bepe dabo nya buruchira ko be ko so man ka fufu ati kwai aye ese fu no ufra metimi fa biem masa man kan kwamwa eti kofi mamem na awoba we asem so okay de di kan papa bi frɛ ba wose de di kan be mana ya ade be ma ote no na ya ade sɛ ohwɛ situation a ɔba no wo mu amane a wo wura mu na ohwɛ a we ba ware no wu wodwuma asan me kan bam wodwuma bɛsɛ ma yiri nyawo bam man o ya kukuduro atimatra me de me ka bɛgya no ti ma dwuma bɛsɛ de gyan na so nya kukuduro ti ho sɛ ɔbɛhwɛ wo ba na ba na tena ɔba sɛ obɛdie kra pɛso a kɔno na di no papa bi do sɛ e mo na baso wai ne me ka se bibi wo wiase se wotri nya na kofo wo bia sa ma ne wo bidi da chi a masa ahoto de ahoto wonya bida wo bre de bia onko amafo so da ya ye nya loto no ma e twadie onko abeso da na abonche pamu na kokko pamu buri ahoto se yawa onu wura mu no ye ka se bi ebi won mam so onko na African kwa na bayi o anasa Ghana kwa na bayi o wanko bi ase yanko se ni wo fie nti unhunu ni yaw da se wo fie ana wo obusuam ana bi etuwa
abons ni wiase sitie ai ana Ghana fo na gan fo de ana mo pebe yie ana mo pe hwan hwe obi oso da ye obi ni ne da bakani oso da ye so ja ni oso da ye no obi ono ne yiro ne yire na eda no obi de sabo ni se chi se pau ono ebutu ne yire so wono so gani obutu ne yire so wo ene so afo ti so ne kro gane no obutu ne yire so wo to ne pan obi de sabo ni se chi eno na obubu oguo ade te sene ne yire no obano wọ́n ní sọ ọba yìí wọ́n náà kàn máa fọ pinti ase wọ́n hàn ma àfọwọ́tò sẹ wọ́n di wọ́n ní busa sẹ́sẹ́ asẹ́mu akan ní sẹ́ ètìmí bẹ̀ wú ẹ̀já mi máa yìí hó ẹ̀ma ní bẹ́ẹ̀ mu no ẹ̀na àfẹ́fọ́ ẹ̀ma ní bẹ́ẹ̀ mu no ẹ̀sẹ̀ wọ́n tuwọ́ ni mi sọ wọ́n yẹ ẹ̀wọ́ hwẹ́ ọma wọ́n sọ ọma wọ́n fẹ́ mu di agorɔ sọ nsẹ́ ní sitiẹ̀ ètìfà sẹ́ ètìmí ní wọ́n ma ntẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nkọ́ra yìí sẹ́ nkọ́ra pọ̀ asẹ́m wọ́n sọ pẹ̀ nkọ́ra n'asẹ́m nkofia mbuso yini unye duru fie penata nkora dimika dada mama no ma bishao efe but sisi farese yare wona yare weto wo ana yare mako ensia bako abeka mo na yenso ababatu ana wo sabri wo se otimi se uye bebi enyi na ka wo fase ewuo kora na peso wo a ade wo nyina abadwen se itibe mai ho na behwe me ya mame obi ni mo obi hwe me ma no ya kwa no bai ene ya na otiwo ye na odi nkomo ya siri yi adani ebe ya yiye na ne o ma ye bekai wo mo ye ni wie acha na wocho bi ankai wo ma wo ka se odushafo no hu nuanu nyina bi ankai wo ma obi ankai no eno na ene se de mame akoso di twon se na medi arewo se ono ne ba ye ba kope na ba kope o Amsterdam ba kope obuahwe so kono kwa ne kono ne ona wuri ya kan ma fa ba beja ne ma e ba beja no ame ba be yi but arewo sam ne se wono ne de ozi okwese ne ba wi ono su fun ho na ko oto ban wo su nya ne ma so ne ma to sa etuo su adi ya ene aroko efa ne ma ho fa so ma tusa o ma yen ketenkete na wo tifie na yare atake wo ma na wa yare na atake wo hwakora ne da ho no so a wo ko betima da utimi da etuo te na kwara timi da betimi da na kwara no su ame no tima da enu ne ma ababo wani di ya woni se enu na sem na ababo wani sem na aroko ne wunu eti enti se me be wupa ama me ho ne be me behwemma ama me mai me momobo esa make house wusu esa ni so atata wo wusu ni so atata wo when ne behwe mema enkwara ne behwe wo obi hwe bi ma wo anana adana o nyehwe o de behwe wo se o mani sika ba ko mienu miensa asa esa wutu no fansa bibi sa po a o de fansa na atem na to wo na ka obewu anase bi abe wo aso me ka ho ne behwe wo ma o so po ma yasem edwe na otoma wo madie uni bi kura for so ko pedwe ne bre wo ma ebi na baba wa ba ko enne 4 days enketikete che no adenya edwe no nya keto ba bidie no yeso onko ba bia no de ma ne mandie se wani di no dae ade abo an ne se de ma oda na nche enketikete no mudi so gu nanum enketikete kos ekom wadi aman nkora na gidi no de komada ndine mani mu se ne ma be sensere no okose ya na pe awona akwani che wachete wona obi no di so ku no ma me nanum ma me betwa mu no ba se kenye mba ya kam wi wonu so no ba ta sitie ode ekom na yem ekom na kuta no ade ne kura no wode amane ba no ana no kire kom ade ada eni tira ma meka se ni ya wa eyam ya ne se akoda na waka ho no nkora na sem no eno na wo so wutia wo so raho wo so wusu o mo mane gu nchen wo so munya esere wo so mane omudi agro etu do ni hwe nkora ya se no moti ba wo nchen eno be di nkomo se sika ba ho ne no be bibia no I say tifansa na ni wono ma ho ne be ba nkora na nchen ko so ne mesu me da se ho ne be hwe ne yonko me da se banso e ya agro hosem ne hwe nkoda no sabre yenkwa na fe yema afrefo so embrem na yenkoton ade kakra bi wodi sima kakra bi achi na afrefo embrem 0322083581 835838584 we my de boy nuanma omu ehia support for the needy against COVID-19 iguso a ebise penisi kukurukuru nya ya kekre enso enyai iguso boase hand sanitizers pharmaceutical products Veronica buckets liquid soups and a cash ninyina yeje na nyina se odebefa ye mobile money number so 0550068822 0550068822 and abetumi afre enchira your front desk
0322083570 0322083570 na onso omwa bia obia ode abeboa ama bibia akonka bomode so beboa na nyakopon behira multimedia yenya frisia makomako aduonu enum 25 years ni nyina ne se eye amensini emantemo efiefiem enkronkrom kroketwa ne yakese nyina mu mama ekwa me ewura mu fie ye ewura mu asum ya adwuma Ghana ha ama Ghana chichire akonkai yenya frisia aduonu mu a mo ana mboa ye mpanisi sabedono ebeda ne frimoto mu ni panso de mabosomsa etie de aseda kese ema etiefo nananom ahemfo aboma esase de ba bi ete obi bia waboa ye etie bia aseda kese de ba thank you merci beaucoup dank Gracia adede keka ka ho aseda kese nkoma we Prophet Kingsley Jemfi International Power Praise Chapel atafumu na meduaduro ni nyina se Prophet Kingsley Jemfi nyankopon enipa edono na ni nyina se adrosem eno aso dae de amanoa safwa ehemu a odi edi manipa ade jinipa efri enkwasum enyina emu sada ena ode spiritual soup and spiritual cream aba ni nyina eboa eyi how free nipa so na mesra wuwa asi ofie awaresem enkoyi ho yare kwankro sebe yare basa awo ho nsem ena ayesa badwe amamo spiritual attacks akwantu sem mufi obi no atukwai obetuko free mampon no kokofie ase eno anu mesra bobode se wodo ne be kire wo Prophet Kingsley Jemfi aso e semona no ani nkunu pe bia to ankran new press station aga wuli aso e obenya bi new press station watachima so brother bi your friend Thomas Otompaboa Ghana Commercial Bank na chiwa UK wakodru United Kingdom lady obe friend 0795197785 0795197785 na only lady atwetwe enkomo Prophet Kingsley Jemfi osemen kanche say power International Power Praise Chapel yo Maponte Government Hospital na chiwa ya sorry ukwada eni fiada kwasiada enso ka ho counseling no ebaso phone so obetumi afre no na waka ho hawa kire Bible no da ne nchen na ode ahwehwemu amano friend 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 949 087 0556 949087 and 0243 999796 0243 999796 na otumi edeno atwetwe enkomo sada ena eye Go TV ede ani gie pa entertainment ankasa abrabom ni nyina se dom dia begu dwa no aboa amanipa ya dwendwen ni nyina eto atwa enkwadaade enkwadaade no Great Channels Cartoon Network Disney Junior DK Ladian Devancy Jim Jam and many more ni nyina de abramo Sarah ena betumi relax no atan TV nachi na Go TV wahwere kama series outdoor Star Life Z World Telemundo and Eva ni nyina de bremo sada and the news papa I can we say around the world with the BTS CNN BBC and Al Jazeera na utie nya so be connect to Go TV. Very simple. Ubedale star 759 hash 20 Ghana city star 759 hash na Go TV abusuano abeka Go TV ana betumi adale 1731 SMS 1731 no abeka Go TV, live it, love it. Rock Care Clinic Limited ono enakofa VNE ven capsules e dia bedwa so senumbi ohun aya na takika ono sebunu peduomo jo pepe ahohenti grosso obra odwale awie sada ena Johnson eba totot wan ka ho na o ya Johnson agu ho Johnson ba so aninye ya na enka pa enso ewom bema prostate hawo ni nyina VNE no bi emane ma nom na mema nso mo no bi pakum mema nko aduro mema na enom bema sabe ho aye mre na untumi mnem ugyemu ntentem ana wo nkwaboa no wanya low sperm count unya bi bebo apa opedudu etua ni nya so do ne bechemo alaba eben aboabo station pani ya friends ka fie de die ne enkran adenta pantajanshi your care TV abrusan for 0244183230 0244183230 and 0248885040 0248
885040 na wotumi ene edidi enkomo we Karen Stick Omo ena ede Karen Stick Ventures Omo de Zahara Mr. Zahara G Zahara capsules and Zahara man capsules abedjaso ni nyina Zahara Mr. and Zahara G no ebra wonya nam yare gonorrhea syphilis candidiasis yam kru eha no anase oba oba no nye be ma hwem yo ya ana wa yase Mr. Oba wade banum enkoyie anase otenka pampan kakra ewumu ana edoso oba kwa fikira ohunu so ana be ma wo ya nya dwonsum yade ni nyina se okope adre mienu ato Zahara Mr. and Zahara G no be no miensa no pa miensa adwumro bro didi awie na Zahara Miss Charon so one mienu anopa mienu anwumre beboa hawa mabodi nyina frezo emema mo so muntungu so ai mo bema no nansen mo bema na esesonso na sensen mo anim kwa wunya bi se beboa na yini nyina frezo na botumi abom yie titapa na mano ajeje sebe ontohwe na pra wonto ama ho nwi nyina kuku me so obomode so obeja bi bema obechira so pa ko heba pharmacy ana rade chemical so bia benya bi ni hia se bema no unya Zahara capsules no no pamienu anwuma mienu obro didi awie 0246 348334 0246 348334 and 0245191807 0245191807 na otumi ene edi enkomo we agbeve the mona soap ene mona cream abedwa so unya bia eboa pa ema bibia etumi ekonkai mona soap ni mona cream no ebo adwuma honam kankan etu ase da honam kankan ko etu ase na mawide ni yefe enwini befu kama pa na beboa mensansan woni padua ani nyina afro so ebeboa ama ohunwi nafu na krodom ene ne keka aka ho atumi atu ase yade agbave fever ba ene yare aba uhia bi onu bia immune booster baby so immune system no na akum yare more infections awodo ne virus nyina afri ni padua no pem malaria dro afre na agbave eno ene malaria dro ba ko abdem setim so panya no bi na emo agbave tonic eno ene tutuko kwase kokwadro no mojawe oba kwa fichira ote yaw wa fichi koro ensusu yie sebe moja ntumi inflow yie ana moja kokko eni afrisane bomode so benya bi na aboa agbeve omo ede agbeve va aba onamu ena abu anase oba bia hono ba bia ye oya bia de bi twitwa hwim na yaw no eko agbeve eba hospital obehuye ewa dekoja achefo asaso nana kwamo ahemfo kwamo ehene na hemfie no junction e die diabetes hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes pass all forms of kuku bema prostate ho aka oni atenka obema tumi mrimye asorobin how and assist stroke yare aka wo bia mfa me aso ye ho o de ba ho a sabi ye tuase se hum ni nyina ne se o de ba ho ye tuase chese aso ye ho de sa yare we omfa ma ho na won sa emfa nkoda ori yare we ba aso ye ho a obecha yare no ho no asa ba fi yare ama boso ni nyina se doctor agbewe wa ben a o kire kama pa ni nyina se emfa yare ma ho ensai emfa yare no ensai bomodin se obenya bi obekọ ho na yabo se oduru aso ye ho asabio enye wani ase de ekọ fefie miansa no nemum general consultation eye adwuma medical lab eye adwuma scan service physio eye adwuma ena kwa fa so cheche kwa be fa so didi ena so eye adwuma sada ena wo sika bia be ba obi abenya no aduru eye adwuma 24/7 chese eye adwuma de bia no ready yewo eye kwa mo vi junction ho eye adokoja alfa sai so ekran so tum friend 0550677681 0550677681 and 02465952256 02465952256 na oni atwe enkomo sana we Charlie Ginger le ke numbi na emfa mu de ewo ne kakadura ewo mu no ebeboa yie pa ewore kakadura ewom no ebebua yie pa na bibia tumi akonkai bomodia se onsa beka adure Charlie Ginger ebetui bi na wanom na bibia akonkai bomodia se
Ewurade Nyankopɔn hwia mo teacher for bre papa kwaya fa so siesie no mpo akono etu no mo how bia entumi emma so challenging jalike eboa efa minimi de na ama waya asia pejapa eti man friend be two Caps multi beverages yene de buy your Ghana Fire Service station I wo ejoso no enchen why ben wo mu yi frɛ 0246 955 0246 955 ne krakra mu no Dominion Herbal Powder ena mi bohu de wratre obi won jere fema amanfo ato aguso to aye tonya senketwa ni nyina sa atrema no pansu aboto so moto na de gum no aboguna kogu mena se san kogu yemo na sha se adwuma diabetes na pejan tum nurse stroke nurse prostate nurse body pains when am ya nurse spinal cord ne kaka ho wachi bramuni no mpemu yo ya nurse watwi me ne hawo mu nurse drobia ya kase yenu bra yenu ten na ya keka fra fufua e dia ye dro no a Dominion Herbal Powder adwuma e bona no odin amanfo for powder pa fise yenyante ho asem na sayare e won kokko man bi oton wachi wagida na so ache na asane yare ahemfu bia no bia wose ye kotwa TV advert on so de no besu atwa bi se me na na asem benten me so adure se na esi aboa menya senketwa wafusu abetweafo no na bebo ama ho ayefe yi pa kuma se ba bia benya bi misie ba astal emu benya bi AAB Pharmacy our Joso Runabout Master Red Heba our Market and Opportunity Savings and Loans Limited in the DNW Pervis Pharmacy Old Tafo GNTC and Insura FM Security Point Ubenyabi Top High Heba Enterprise and our Tonsu S Line Junction NASA Cosmetics appeared to Yabeke and UST Yane appear to community water and again Obuase Adum Wim Herbal Shop inside Obuase lorry terminal Ashanti Mamponso Sewa Heba Minu and Tono Sewa Heba Moko Munko Tobi Wate du papa rano papa Polina Esapon also El Konongo Ninja se teaspoon no pabakon enumere ba ko na de wada edru na nkasa be na adwuma bobo so be frɛ opedudu to 0209 949215 0209 949215 and 0543 158 195 0543 0543-158-195. Now only Eddie and Commodore Dominion Herbal Powder, your number one food supplement for dairy vitality. Ebebo papa Dominion Herbal Powder, Ubenya Biato or pharmacy, herbal shop, Bia or Memu Bia Ubenya Bi Ato. Sabre Gusu Fred Dr. Mensa. Na Eddie Komoka crack on Fred Dr. Quatin. Na Edeno Edwin Komo. Dr. Mensa. Yuguswa for Doctor Baby Obia, Wadaruma fa, Miano Chichu Comana Fianco, any of Fred Coaching Comocacra, Wadaruma, Dr. Mensa, Yefrawa fa Nani Enchichi and Como. Wafa Yanko. Na yari Dr. Mensa enko chuchi komo Dr. Mensa, Dr. Wonder, Dr. Miracle, Dr. Omini, Dr. Udin Edoso, o mana nanum krade ebrotwi hunwi yentumi nkai obeka se uncountable. Dr. Noa wode abibidru aba santememu amana gentre ha na ne din akwa akire na osayare tu yare ase washada adua enuro ankaso adua ena potamo uni azu ko spray wasase wasi jai begis ka kodo ho se le be ya body ne kan bia ntumi madro na se na netro esayare te se nkunya mesraw ye no me be twe ko ba nyie fidie no mfiri ha na terisi ma kakra bi wo bra yakoduru ba bia yare yakodi ewu abesense wiemu no nso mfa na futu wo ema doc yemo akwa ba. Hello, Dr. Benza. Hello. Hey, Dr. Benza, and what about Treburi? Oh, but your program. Ta. You are a young Dr. Kwate ho. And Penise Entifo, Oniwa Pejafo, or near Dr. Kwate in Chukomo. Eshasia will be a beer, Yanom, Sadakwana to be. A branchi be the for be canon. A honumane tennis was jatana. A free sabrano, Finsanumase consanumase, a femco, a femrabisine, and feared you no near chilini, a fe a ju.
International Church. But all to mommy. Where I was on for Prophet Joseph Mensah, and that's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensah, when I'm a day, Bible Mushim, Ghana, Haman, I'm a day, Bible, I had the Shisham, and I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewal and the Yukuno. And I said, we didn't know banana in the Bewal. Now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensah. A Jumasam name could ye bet to me. We could have one behind one a bushing. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear me now my own. I was some now your problem there. Make catch your brain. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. If you couldn't say if you only problem. Just the whole problem on said, just say, be a woman, sir. Work traveler. So, work traveler to say, be a woman, booming says, see, there, mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, traveler. I was a money problem. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensah, may cancel your baby. Oh, bar, Prophet, Minam to me, dear, broke canipa. Ma will be a doctor, say, won't be him. Obey their crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensah, who was our crying. Obuha now was some night problem on in Ukunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensah, Kumasi Krumam waiting at him, Taboo Bola Junction. Estimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, so be ye be a Yami. Men who shall do TV from 2016, when I'm at the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye be a copy, photocopy. Kumasi, I'm here to my brother, the Benadakwan. A crime, Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda, Mia Juma, Yaudana Menda. And what called the Travel Salvation School. Also, Mia Juma, the friends, Kusia Dakwan. Ray, I try to be you. When you furniture bay, some 91, and you might do a crown back. We will cast some 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you'll be so when the bonny and I be here, or the infant trial and I had it. When I should be you or was more become one was and wait. A favor oil, wait. Need the other say, well, we are Juma, will be one crater, some eye and a day. Sour you will be sure. Who need problem be again? Some 23, what kind of 7 times? And also the Sra say, I was in Sianadic Acrebun, what they are slow when you know some case die. Who need problem be again? For Prophet Joseph Mensah, telephone number 055 44 77 959. Ahoma no so a ode enkra no every Dr. Mensah asoe se medical aka no yare kodie wu abesinse wiem so ote se obi e kan ya asa ho asem a no amo adwena koho na watie bibia na onkwaje e wo ho mesre wa manye free no emfree ha Dr. Kwate ne kasa sima kakra bi na afi ya befa afrefo no Dr. Emo akwabo ayo ko fi meju so ya krado mene matiefo nyina yetie wo. Yeah, medasi ewa kwenya wodi amami. Dr. Mensah Herbal Clinic said the obi anim no. Na asem bi tie. Ni nyina no se Dr. Mensah yare abesin se wiem yi a wiase nyina e ka ho asemi na ono se so ye bibi e de boa. Ye ka se ye ho ye nsa ye de samna eye hand sanitizers ni. Meeting the Jerusalem. Mampo Kuntunchi, Abu here Kumarana, Wakasi Bituba, Kwame Kong. Jatani COVID-19, a real. Coronavirus, an entity. Mamadi Alfonsa, Brano, Serbia Unyabi, Nessa Dice Ponsa, Ofru Trotro, Taxi, Eso Yaki, Serbia, Unsunyabi, Unumishia, Mamadiana Timotem, and Amotimotem, Serbia Bombay of COVID-19, coronavirus. Rolliniantra, Midamasu.
Therefore, meeting the Ajarusu, Mampo Kuntunji, Abu here Kumanana, Wakasi Brituba, Kwame Gong, Jatani, COVID-19, a real. Coronavirus, an entity. Mamadi Alfonsa, Brown, Serbia Unyabi, Nessa dies at Ponsa, O free truck, taxi, Eso Yaki, Serbia, Unsunyabi, Ununia, Mamadiana Timotem, and I'm wanted Timotem, Serbia, Bombay, of COVID-19, coronavirus. Rolaniansa, Midamasi. For meeting theatre. For we need the Andrews Casilas. A quanya befaso, now you see coronavirus happen, and the year. Which of we now said a spread coronavirus. Now, a dear, a high yourself and we did the Anticasilas. For we need the Andrews Casilas. A quanya befaso, now you see coronavirus happen, and the year. Which of we now said a spread coronavirus. Now, a dear, a high yourself and we did the Anticasilas. We need the Andrews Casilas. Hello there, my name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save Yenu about me katananim bibinti momfan cheye nanso o studio ha ay no betwen komo mesrew se woni di ya pe bibidi na ewiase amane ni petimi kwa amane mu ma utimi etwem se anewrate ede kra ena banisa
sebe ne nana bi ana ne papa bi ne busuani bi ana se ne fie bi enfomso bi na aba no so a ono nko a wiase abebre se amanehunu dadwene kodana ne nyina we nu abai so menne kasa homa so no sebe oten voice or sweet and powerful voice but opie ha no utim se de pemopo eno kresi enu aba no na se ne beye na me ntwa konkonifa na uhu se me twa atronti me no ko twenkobo enu aba mu akwaba ja me manfa odin so ntutwa asemo ade bedae no na yedia ipa show masema me de beda mu nyane se me wo ha okese efri me nkora abrem na me abeto me se bra na afidie manhwe ya mewu agya me ma tina wo se me de masem beda mu no nyame fam so eboa me ti masem am de beda mu nyina ne se me sha no be 10 years no me started so da ye bone de di ka me so da na anantwie pam me sa da ye ne ko so ama na me ntimi ho ase bai na me ma me mmemi ntino na me nye obi nka masem nkyere ne kyese na ma me ewa kwantum tina watemi ama me nana enu achi no enu be free ho e ma meso da ye bia no na ekrasi torrent no na mesemu na mekutaduam na dua na ibu menu ababa me nkyerɛkyerɛ etiefo nkwara bi wo asabe omunim dwie omo esa akoba omunim amman ekrasi toilet no yetu amana so obi ahu se de sutu amana yetu no fia se ne yekosie nipa no na yedi nua na gugum yehwɛ se de oba wa ha mu a enwa pii na yedi nua na agugu so okɔ adua mienu na odo na tia we so no watia we so na ekwan beda sebe emfimfin ho na udwam gum enu yefrɛ no hwitem hwini fro to tem no ejananum so tranye yi na akɔ no nsu atem sa na wajanan no so mu yɛ den kakra bi etomu a etimi bopete wo nyina ekurase abrabo ɛyɛ enu bi asem na no kan oso obeso dan na okura duane bim na osensen mu me se eduano so amekutam no na duana ebu duane ebu a me toilet ni mu enu nso sa dan ne koso a ma me susu sa dan na by manyam obi anya nkyere na se me sun dan na ehihye me ankasa me enu achi me ma me nsusu ye nipa bi okwo ma kontum enu ode me bae wan kyere me kyere akwai se aha na papa free o papa di say what is say oni picture ni ko hwe no enu achi ma me fra kontum de ade ba bi wi me ma me yare na chi no da ye bone ne koso eba ya na aho kyere nso wo me nana so because of say nam na me ma me nana hye me nana ti me ma me be wu ye no e ma aho kyere beto me nana so nti bo na me ko school kra na didi aye dene ama me ba me mi amani wie je cheso no enti mi wie ya no je cheso na chi na benya spiritual marriage mesu da ye bia na obi ne me da mesu da ye bia na obi ne me da enu achi anche bia ena beda ne mi se mesu da na obi ma maduane e woda ye ni mu mesu da na obi ma maduane e woda ye ni mu enu so ani be won ya na edane me efom ya de enti anu sabe mame enkyerɛkyerɛ fom yade no mu kakra sabe etwire asem eno woka no ebidum frɛ no okom soro bi frɛ no fam yade ebi frɛ no sabe etwire yenua bay so dai pi na odi aduane osensen toilet mu na obi ne da nipa ba akofo ekowi ase adane twire to asofo enti anu achi anam se minni mi papa empo na magasa me papa eni ho kra me ko me papa busua ho na efie nso nse dani bi no ma yaresa ne mu hwe koyede e ma me tina to sa sofo so na me nam ofa se mi ko du baby sofo bu kra no mama kwankyere se me ho beto me se me ho nto me no me nya sikampo na me de akwa akoye sa kwankyere no me ne na mu ama yare ni di me nya eno obi kire me edro tablet bi si efre ni emoni din wa hwa na obi akosu akoto bi ti obi kire wa dro tablet bi yo me pacho eno no me di be ya me drama afi de na ha mi titru kra na ama ahokire sa o mizu ni se nam sa de na wo misu ni ntino na dwuma bia mesom bia nya dwuma mame
adwuma bia mesom bia nko ye mame me nko a twoba akora adwuma no mekoya ye bepam me entina ewiase afono me na wiase me hu ni amenya me hu wiase a me de baaye nti abrante bi hia me ka kire me so pem ba me de manyi me hu adi anchense bia bibise ne ha me enam ne bra Kodi koma 0322083581 83582 83583 yenu abe awre hosemo de bai na onso wakabi. Hello Kofi baba ba komi ai Kofi baba ba komi kwa bra 19 o hai Kofi mama ndikancha mojima orano the president Kofi Chumwa odi ohu obi adin boda akwasi chum ka akwasi chum me chiano pa anena me hwe Jamanson yie wahu etu agna Jamanson ayame ya se okoko dina atamon ma no mondima to abama no timu amu video ho no munyi na kitwe bi ni ho waya de nyame nsira no pa na montimi engina babia mojina no na mombo adwuma ne maye Kofi yenu bai na sam na bai ya mobo pa na we ye ka se bonsamo ho kankan na mma se kesa oba toilet so babontina obadware wonnam na wo kona enti na yenga mfo e se oba de wo dress ya ani ko so fast spray a ne no ye hwem emfangu so dabi wo de gu so na opie pe wo dru bemma bia so a bemma na obetwa ne ho ayede ahwe wo ko dru sunsum a bemma bia obehwe o show na wan hwe ni ya na obekọ wura ho edna bi na menye ba no enne sanka no na ye bompa ya mamo se momboa na nipa na wo se obetima boa no yi na ye mpa ya ta kire na omonti momboa na enfiri on Kofi na monka asamba ko na maye o aduane chiche no omodi yere ne pa be ba tantre ha me da se Yadas baba be alba ko mama ka se djubedi nam Spiritus TV Kings TV Inchira 104.5 FM o Facebook na YouTube Inchira TV. Hello Pacho dini baby akasa free yeah me dini Yakubu Dombote Kaira anambuta mino Yakubu ensu to Bacho David ayo ede 80 okay kakra meka se moya de yakopon to no boss na wonshem ne tuma fa mo bo sense maami asem de fact obi en ho betisa asem ya en ha no kra na ye de empire born na ye de touch se de be ya de bia mo che ne se won kono na yakopon ya de ma kwa wonya na yaresa no so wontimi nya ho de no hwe ne mba Kofi ana adan na o mo che no so ye besere abiano no mo fa emu na nkasa fa nkomo mo no nja se o mo chiche abiano na abana wo koto abano wo nu fi hokoye Mida sipi hello me take kasa we bi da wada pacho ni no fempa Mr. Mienfa hello opeso do asemba 0249340295 0249340295 odo wunya sa ahoma na odo number no obi bia fa so ebetie wadaski ewo asantemampo akiremade wo se Kofi yeda wase pa emoa ode bu ani panyina na ye show life wadaski wadada me da se pa minu hello udini baby akasa free akasa ba bi gam mi kasa free abia kinzima yo abi yetio nto ga na mpesa mi baso kasa obana na asem na oka na areho pa ese Yankopon muanu na omo ahyeso ombebuanu no so Yankopon kan ho na omo muanu na ne ho ntinso be ma na one ne tie no so waya ade pa bona baso fa nya misano sana wase meme nyina aye baba ya da so fa nya minjira hello Mamudu Baumia Idris na kasala Idris abe wa badi Mamudu Baumia fans pao Idris wa mami dewe ya se de nipa na tutu
Edukwe. Enya ba no. On kan ko mo tun wa ba nshira pa de yar sunsun bi akọ aka so ba fa no wadi ye bi nshira fo de ye jumudi o ba nshira de wonya wo prege o ba o to ya de na onye wa drone de o ma gwan so e do ma se pa no ku be man se dana se e mi sira no sunsun na hane de e community sunsun na han ni temo de pa o fa we COVID-19 be COVID-19. Hello. Obi. Brata so aba yenko. Nyame isla o fina emi se elene na so la be ti ababa amini aba na sem no akusisene o sa to aso no. O fi ene ka ka craving ka ma mi suye. Ya lo sem pa ta ma u bi ta ne sem no a uyi sem ne ku no. Na Daniel Abdofo. Nanso medimedi ese Nyankopon pepa ni wa mu ni su no. Abedru mu hoyi de ge ne ni su be pepa. Na muanso a penifo a etimi tuo mu botum yi ska bia de boa menu abae no. Nyame nhye homa. Nyankopon ka makoma na dani de nyina nsem ne bamso a eja ofa na ebi ni ho. Ye omo eduo ho no so boa na yeso de empai bo atai wo mati na omo timi akofo aye no mo ofinya mi sira o mechi eja usu de go eja usu pa. Hello Kofi Jima Ankoana ogwagu bi zeta mawa en ababa bi fra mi fru krom ze of Ankoana kom di mo na ma reho na so of Ankoana sabre ne mo eja Abraham kukum mitimi fa me satia kra nko bonsu fa me kan tetre ma no ya ka tenzo meje brunko kabanku ni minni ma ka chense omra ho ni omla yo yeti obinia yo me eni aba na sem no min se odi abeda mu di ekwambia so be aduma ma wato na Kofi abiane na omo che no ekwa mo fa so te no o se nkom di Kofi fie because se mo si nipa ni hye fie nti o mo fie mo di abiane ni Kofi a ka no ko jo bia kwa no ma wura fie no ma ta mo se mudi ko jina bontina mo bode ruma ni pa betata so sa mom nam susi la ko so mi no o kinya men kam ko mi da Nyame kan pa. Hello Kofi Jima Ankoana wo fa ofin so deja ofa Kofi mi ma mo ni eduma ejo so fa nyame wo nshira mo nyam kase ano kwasem ni minu aba no na ano ne ende enyina awerefo na akame na me de minimu ye pass o de na sem abeda nshira FM bi sedi tibia no minu aba so openye na hoto onye na sombi adofo so ye yi sika de boa ni bia no nyame kan so obo ade wo nse obi bia no onye okese Kofi nyame kan ho ofe ya nyame kan so. Hello abagobi oh nakupon sha oba no waduma pa o ye de abo magana ami ebutu am bompa e ma oni bi enkosoro bedase na eni aba no so adam tie ni program ebutu bompa e ma me pass na akopon fro osoro na onhye no kanza ya mesrase gidi a wanya watu na ma oboni no akopon so ben na muma pa mo ye so ahye no na enmonye ma kan so nyankopon na sedan so ayemodia so Yesu demu amen and amen. Hello udini baby akasa free Etiopinia obana sumna me tubi obande okuru na mejen okuru na aya gana okuru akota aya no mchana mtono ndio ngana kuma tulio bedase nyame enchira aha ena yede ofre di kan no AC na yede asem a etoso mienu ebremu na asem a etoso mienu no moma yenkotie kakra bi na afei atiefo ne ebeyire ewufia ha pa ebeyire ewufia ni nyina ne se ensem besisi ensem ebesisi pa ensem etoso mienu eni. Hello, good morning. Morning, Opa Kofi. Me pacho ma men flower. Anja hwe nkasa. You.
Me pacha na no if you are me bow but 50% one am beje o number. Yeah, Frau say pacha. Me pacha me dey say na me che. Kenya me che o ka se free. Me pacha me ka se free dey so. Nkokora bom. Ayo. Mami ti o. Me pacha nya boni bia. You me pacha na ni week. Ana yi se bi me be ya ntakwanta kwa me pacha me ba ba mu a. Ofa ene wo ye me ni ye ni bi den kwan kam me fa wo fa kufi afem to ka tam me check kan sabi na ofa kufi wo ni mu a e te me kama me nka wo check kan wo charge wo chance wo kwa to once na eno ni asam no ne di akire de anu oden ne di si ha na fe ye ne anu aba no akotwetwe nkomo na ne odi na tem no onso ha wo hunu bi we nyadua heba center obi nyadua heba mixture abadwa so malaria fever wonu mu ato ebru na bo ahwefem patim penyadua no na abesole wo padudu atu ani nyina nsa odu ani bekire mu KNG heba mroma bichan house atonsu Monaco Colnac heba Ashtown then heba mrom Fredman's KU have me asafu PFA tafu new road and abe for 0558 565890 0558 565890 and 0270417669 0270417669 na oninya dia for atwen komo hajia sala konfo ye bi se men kanchiro so hawri nyina fabra se watabuchuku e ofie Queen's Park swimming pool ni hotel pabi heji asala wakwadare ofri ye adwuma nyenne obi atere ho asem da nya ne se oyere adwuma yie oyoba time batampa ochade na oye aye papa etu asem nkan kyerew se hawa bia se eya wa asem eya kwantuo sem adwuma sem eya problem adede ni paso honhom sem ene hawo fori kyerem ona so ye obeboa papa o aguna saman ye faka Dr. Mensa be a friend keo who could do quantimfi na twa mribidie na ope hajia salab sofa tete for na bubono bay freno 0557 667 510 eno eye WhatsApp 0557 667 510 WhatsApp no na ono se lo use the WhatsApp no a different en konko type bibia ma no wo de fa alon we asalo aji asala pacho se di se hiame na wayama okota po behunu so mfiu waza sabe krama o tiamo nche hono tria no do ye 0243134535 fredo 0243134535 na de konfo ye bi atwe komo Dr. Mensa Heba Clinic and Nelton ka Dr. Kwatin wa bi papa sabe nipa ne aso odin keni kwakra se Dr. Mensa kasa na kwadura so ye ho so tia dance fra so ye ba ebie ho a emu hare emu odu yare a ekwankra amanfo de achichira yentumi nsaro na de akoma Dr. Mensa no ate yare tete kra 18 and 1 kwasi broni atu ndin Dr. Wonder o se men kan kire o hepatitis B no de akina chemistry fabra so no nsa if za wo yare ane ha no wo de yare achinsa na ha no koko na do kro why sexual transmitted disease enam yare no anya sexual weakness sabe why mre wo ba wa fichi kono enkoyie ene yare aka nyina mantumi amodin no asemen kan kire say yare kwankro coronavirus no nti what the retentive member do no to abeka ho enka tete akwada waje me jimi ufura na akotaba na akoninto na akokwatitu na jese ho kra de ne wasero kra ufura na akọ oto taba na akọ oto lege ni nyina oba wo nyina hunyansa fisadre wo de word egum sa da utafra okoda akwada wa bompo anwoma ne nam wani so anya senketo akra sa na ye immune booster kese a bisu immune system no coronavirus ba entumi enwure de peduanum empani efa ekwadan so etafre bi kotwi ne oni Greece depo edie ne oboase de kumaze kwate point so frame 0245958768 0245958768
68 na one edi nkomo Kumasi Abattoir company ni nyina ne say Kumasi Abattoir company limited wonom at the modern slaughterhouse aba we baby asabe yekum nam kama esiesie ehu ho mesramo ebinum de car koba ebinum hu nipa mobo Jimmy ene awudi sem wo mani so car koba enom de hu nam se be nipa awia benya yare o pen ton pen no amdi nyamedi srew se unya dam na be kunu ase ya ponche odwan na ntwie for ni kirem o Kumasi Abattoir company limited na omunya hu adwuma ma omo de gas hwehwehwam ne be hu aboe hu no mu wi omo a package na kama ewo ahote kwan so se ye no ma abusua enkokọ enconfirm krokro asem na mekan ana na ntwie eye enwai eye mponche abua bia de bekobia ye behu no ho kama ewura munam eye fie nam eye nsuo munam ni nyina mso kodi hu dwuma ewo Kumasi Abattoir your cast industrial area ye ne total filling station ewo Kumasi no ewo cast no ene die no frɛ yen 0577 36 1461 0577 361 461 361 461 0557 and at 0577 fanchemi 0577 361 460 0577 361 460 now what to me any edin komo yanko ye story a ediso so yemfa emra munafi yensan kwa homa so nkofre ye maame a woni atwetwe nkomo yi na afi ye hwesa ampani ampa one kan asemu yi anase enyo no a na afi yato aso eho ede amamo yanko na yenkodi nkomo ni paake ni kase sire dio so nkokora bom ayo mate mami tio ni paake onya boni bia yi me fanse nani week ana yi sebi ni be yent kwanta kwa me fanse me ba ba mu aho ofa ene wo ye ni ni ye ni bi den kwa kan me fa wo fa kuti afem to ka tem me cheka kan sabi na ofa kuti wo ni mu a e te me kama menka o cheka kan o charge o chansu kwa o once na o check ni so fa o trabo fa na to once me yanko ba ofa ene ni bi ko kan tem cheka kan kire me sene bi ko san ka tem say e obo apa na ofa kuti me flag grada I did born a set of a guy yet. Everyone at Snatter. I got an intinct name. Never by a number of questions and found to Nazi. And the end of them to quite as good by my Catabia and Diana Midian, Michelle Mukunama. Nano, Ukraine, one man, not mind the other, or by an accident challenge with free grappa, Yamin Waba. Nagana Batana Amano. Intimate in the 32 months. The second time I do make class and quiet and talk my bishop. I am a country 2 million. Every piece in an casa. And a man for mamma now, she has seen a change you up an NSO. I'm not going to be you. Nothing I can buy the dam to watch you. No, what some are damaged with the crimes my father making a unique one. It's only a point of Sian and Pacho. A day now, one in ya, assembly and then a cobaya. Atimidi ebe mu watem ni awudi no de yanti na so no de o kan de yati e de ne ko fa to kwan ba me enani week me ba ne ko atima me ba me man akwani ke don onko to nsumla okwae no akwanta ne sapan sa na sa ba na mse adai wati sa na ba no di scam and sister ba ne to one first scam and one fan to na ma no ofa enyo ndi di kan engwale ma kwa mu ofie no ni kwa etwem jamba no mbere mo de boa akona ni ase wo pe sisi ya no menya ne ba de boa me ba na ni ase wo pe nze bi no kukola ka se bi o mpam chan se obi a ma ha obi a nya hwejam ko mba npa ne bi nsu che to so na no e ko ye e me tem ba dem kama mba ne ko to ade wo se so mo no mo enso wo fa enko ho akon no mi free bay enti mo so ha mi bi agoro enti mi ma wo ko na wa mfa nsama na ko se akwani skable wana so first count na first count sa enye de kan na mo ko first count lo kan ko me nta ka ama ka abo afa mo ko yisira ma me wan fence na ma me o ma me so na me nya fine e ti bi de tete ni to ma me ba dia me te no o ba ya o se 2,000 huna so ko bodian so mo di 2,000 ndo 2,000 ba me so ko ton fence na wonko na di ban ba akwan so won ni skanda wonko nto ofa wo 2 na me 20 meters no and was started to do my turn. Sam, you give for many tough pieces for a dumping. Some cats making and some when you are free.
I know, but I'm going to trap. And what, yeah, I'm going to go back to the matter. I'm your mind to know if I'm not my dear. I'm a pa. It's a many bubanti about all the new bubanti. No, Nancy, I'm much. I didn't miss Sana where one. And John, I don't know what I can say. Mimi, you will see them. And I'm going to say, Mr. You will see them. Then I want to know. Sankawa will see them and Koku come on our point. What's that? Maybe. And you look at them to me, men take for different. I'm going to get on you for the minute. They try to mimic it on. Mimic the minute of Motoya Sanji, come on here. Then a new Chubia Sanji. And you want to look at them fast and imit a friend in India. And I look at Master can you change to me? Check and come. One baby, I'm going to check my chest idea of and then we come up from a channel. And a sunny week was not to me, and I'm going to say, I am a guapaya. Let me tell you, Daddy. You check and count chance with I'm being a man. You quite get to put it in we are said, yeah. And if you quite get to put in we are said, yeah, I got the young to me and Puno. Then for the band, I'm from Quincy and Nazi. And to offer. Nicola Jacob of a more big jack, me have more big jack. And you don't make someone see I think we'll pull back. Now, can any piano, fair to Kusan Cotamani. You're so cool to a band, one of you is any better deciding it and any or bar. One to 7, Medata Diamosa. And to a family, you know, the amateur Demitia. I'm bound with getting sick more and another number. And mammy, and to offer cooking past another somehow. I dare woman that time I just a clap and him out and no. Bam and better for me. Well, no better than the Damascus piano. One of the best for me. Him on no better for me. No one is more than the sons of Catagay and said, in a third out to Kayuna, war hard James. Or no better one. I know to buy me offer. Hey, Madame, the men come out. Maybe a captain in a wood from cutting in the net. When it net, yes, when it came. And we go by in the Bondiana, or you were cooling down for the Blano. Aha, to me, I'm capacity. I'm going for a man now. 7 minutes, I'm going to 2 minutes and then you say, I can't tell me, said them. Ubena, the other several number. Ah, but what's the number on the phone, so? Ah, 2 days now, but my number. Yeah, nothing. So, to me, I know I'm be a text me why. Mathemata. My friend, and my minister no coin or 2 or number. Or if I was in the number, you didn't grab a name the offer. Many years ago, you should go to send me a card and a car. May them apart from never left you off. Nina, I don't know, Yamma, and Comono, Baby Adrono, Memano Cope, a runner, or no, a queen, a dean Sabre, Yamamino, a na Yanino, Akochuchi, and Como. Eti, me producer, and let me producer or produce me a DJ Don Rich. Kofi J, baby, I will be a chapa, producer G. Way, guess apple cider vinegar. Zit apple cider vinegar. Organic raw apple cider bia ediaba a eboa pa ma wapom den esisi ho so. Ni nyina ne se apple na yediaye. Na eboa fa otetrema so a ye won entri bi wotetrema so a won ni hunu ewrem na eye adwuma na eboa ma osia den na eboa ma immune system no eye adwuma yie pa na oso bebre eboa control ma weight no ekofem sada na eboa ma minim eda ho pa na ma o Moses no ebubo yie se ya obi omumpo a eyi nya afri ho exercise keeps ma obi pe no ekofem sugar level no so eboa pa ekotia candidates nam yare ahodo na eboa pa ma uti ne power ni nyina eko ma energy pa na prostate so edru kese no gates apple cider vinegar unya bia ebeboa papa na ama bibia tumi akonkai Food and Drugs Authority for Obdo Monsa Ashase Lancer Chemist Oceans Chemist any JAB Pharmacy JAB Pharmacy umenya bi ana fra 0240 908 531 0240 908 531 na ono ma twen komododo opebia yebetu ede ama Power Special Seba Clinic e mame akosu adua ya mame matuche ede ama ni nyina ne se yare bia ha obia se yare no eye hepatitis B typhoid ulcer
enkwe enam yare infertility diabetes sexual weakness blood pressure na wa for ni chirim yebesa yaso ye ho massage ni physio e ho bra free bra betwetwe wo ho na ye massage wo he ba te ba powder e dru ade aba ekutia e coronavirus ni nyanse e immune booster dada ye ni no kroma a ebo adwuma manfo mansan nyina di ho adanse cough ka ba Mr. Wadru wabo wa check huku keke obehu na afa auto bet esa na obo wano ya na usuzo obeje mu ama adi pui ti o count na dwum kakra say amanfo problem pa say ukobo wa hwe achi wa quarantine ti say amanfo de wari nyina dan sabi o e wade no na wa chenchim no ho sa na afanto na je say oh aba from abia dan from bomode pa so udu ani bechim na wako ye mami akoso adua ya so ya na immune booster ye frɛ no heba te na ba powder ne Mr. Akope bia to cough ka ba Mr. Wa ele de okobo wa wanya asɛmti bo wode so obenya bi na okoko ayire tan ewo abo nsu ananta so bia no ye friend dry cough ana say chronic cough a chew so ana say kuhu ka ha na si mu bet momode pa na benya bi na ebebo agirikachi eye memedura memma nko ana enum se bema beduma ma otadua mu ayede na kane enuma na eyedu papa pebinom edu amalamex ene tonic besiesiu ama oni pedua na yefe na tu malaria bruni atridi yafufu etu ase akura kumase ya na ewo ye ne Jasbro filling station e die nhwe ebo Lake Road feyase ena yo freyen anase okodomi born again ewo domi highway Ghana Commercial Bank no echi ewo domi a behu 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 0200383831 Oko Fox FM KNG Heba Fred Mays or Kanji Droglane Oko Abenya bi Charlie Gingerly care ebe two and the drink we a Sprit drinker blend with ginger honey and alcohol ya de broksa kakra na asomu eno ye papa ene aka kakadru ene ewo afra ene de ewo look akakadru ne wo mu odakra na ewo no efa minimu se biwa bim na akadru afa minimu na ma ewo a wo bo ene minimu a ehehewo ene minimu ya ni nyina tumi afiri mu ama ho ato Charlie Gingerly Kano onuma no hangover na ebo apa esisi na ho te kwan so me kamfo ma obi a se pebi twitwa na adwitwa marbon mraze ebetu na jeze tu ni ama bi alupre no betu comes multi beverage ene de buy your Ghana Fire Service Station a ewo twoso ye ben won papa frɛ 0246955678 0246955678 na only heading Kobo Franco Trading Enterprise, the home of quality and quality phones and computers. Ninyaza for any chim. Na bawa phones of papa any home prempra near accessories any TV papa any tono phones which is Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, X-Tiger, Apple. Ninya obi TV so la TV to say Cinex, Skywolf and Asano. Prempra be hard drives, Transcend, Toshiba, Seagate memory cards, pen drives, smartwatches, car chargers, phone chargers, and all type of phone cases, phone protectors, power banks, cables, Wi-Fi, and modern Bluetooth. Then you so now for Kumasi Duma Baby Shai, Adum Babu Bazaar, Abrosanum Yabe Jabba House, Adum next to YFM Yoho, Adum Yane Mekom, Edian where Adum Yane Prudential Bank, Edian where Adum Yanoko Clinic, Edian where Adum Morocco, as when we are Morocco, Oba empty office or Juanso Ubisa, Franco Trading Enterprise, you agro. Over 20 from 10 a.m. to 2 p.m. Yamo t-shirt to Quafre 0245316969 0245316969 and 0560 684147 0560 684147 and 0501 53
538602 0501538602 na one atwetwe enkobo Kennedy digital satellite video do na so e Kennedy ode ne mapa ebre ni nyansa ne manso fofolafo ne boda fomboko senya nkemawu ana achichide nante ebo no sefem sekete ni nyina ne se ode achede promo new year achede promo no guso eko ni nyina se woyi eye Easter achede promo Kennedy digital se bra 32 inches TV tratra no odbema 549 40 inches 899 43 inches 999 and 50 inches 1699 fofolafo bobo so be ko pebiato sada and all package ahodo fufu pounding machines odni nyina aba sada and all the laptops air conditioned deep freezers air microwave CCTV cameras very soon appliances odi biaba bobo so be ko pebia video de pamo ade no ene video ahodo de odu Kennedy aso ya abu pebito ne border fompa government workers bomra yentrance ni nyina affordability no yefanya adwuma na twetwe na kakra kro no beba wo so na wonya japade pi Kennedy digital asem nkantreo so ohwe na kira kwan o Kumasi he ya air first floor air family plaza building ehona abe Kennedy stores no number 21 and 22 Patasi so ubegunu Adom House Patasi Main Street no udo na kwa ho abu se dabi ho aye shane first floor na no Kennedy bo se aha oh Sarmoa ya che Nidini bo Kennedy digital satellite and that do ayo Patasi Main Street ya police depot frame 0244 385128 0244 385128 and 0207 6530 31 0207 6530 31 na onye atwetwe enkomo bia na atwa to ne Palogo Bitters ya ma me jia se no coach komo Palogo Bitters obibini black man Dr. Quality de ba adwa so ne edi kai wokofa burukutu ginger ebai na wode manstrong ebai everybody are two ebai say ya na two Philippa sada na ode Palogo Bitters and your friend in Sembianca Deb and Sembianca Deb Bitters Bianca Deb wo yi Palogo pian and Saka in Academ obi atimi pay ya January February March April muni we ye ko dwun obi atimi pay Palogo abeje title no and na baby a Palogo if say Palogo ne papa go say and se bia ni ho a ebeto Palogo mpani se wo to akoti pomponi mantenten no premre tenten ye pa wa no bro enye peda Palogo where Trumpia and say you know Fanesia Pakem and Romjin so na Palogo ye jeje wo so na che se eyensa kroje fize no de buy ni papa we di pakroje tinia menjina kroje so di wi a present natural mineral tan boy na Philip benzalization and sa Palogo me bon ho dance de achiwe ana Bitters enye Bitters kito ye nkase no bra ene enu tan bi ene ode ahye na ne sente no at the same can titi adrubi na emu ode oyewie no so kofi betry me ko me try am say yes this is this net is anya sekretwa very nice pa it smell very good tasting nice good so no hunger over na ema power mema eno na the mema ho no muntie ema power bro ba na nya atu atwitwa wode ahye skotwa da kamu ama sebe intenso agu no no atwa akra no aye watu no bema ori Palogo abrim papa the wonderful na easy to carry ni say uko hotel sport restaurant ubenya bi uko bu petrol crowd ko ma ho omo mat no ubenya bi omolo John Brown winning ways ekua nkroma and baby aton akọ bia okay ubenya bi free 020 8183 018 020 8183 018 and 0244 620 294 0244 620 294 Buribeka said Palogo Bitters was go for helps. Then Fantifaka said Ketso Edro. Now Brad Foka said Ketso Edro Santifo Yemsu Yabekabi. Yes, we have a Cotiedro. Sabre. Yeah, mame, ewo ahumano so. Ubet me a share in life on Facebook. H104.5. No Spiritus TV, Kings TV, and YouTube, and we are in TV. Yeah, mame, mo akwa ba FM. Mejo so fa kufi. Me boni bi e wo na kan e.
Nipatane. Wudi ndi say? Ndi ofie nyameche. Nyameche. Nyame do wache na ye den na de. Why na echichi wa amwas ma tintin yetio. Ofakufie ni media nya boni bia. Leti nkokura bu mjeso soro hona meti. Na no kwesi ada no ene na wote. Na ne ba ne kwachi. Ne kwachi da na kwanti si komode no. Na me ma ne 20 pesos so kwanti. Okoya ba akwande ne na bi ni tedi na sana ba aden. Osin chama abaimu ano. Abaimu se ma first kana ma no. Ti wa nyi so na ma. We dis kama wa me se kama okoya first kana wasinyane. E ma mi ti ko se ntam ko hu na kwa se ne ko din so lu ga ma me. Komode ne yanso abo. The kwa se ba na first kana ma me. Intermediate. Ni so amede man ene ko ko pe 2000 ni me ndi kan aye ko aye no e ka kan sin balance kan no di me ka ba fi di me be tina si ti me tuwa be se kemis ni di tana tuwa me obaya 2000 ni 2000 ni tana ko dobia e ku ni pan ene o twist kan te ku me so ana o ko twist no pan ska ni wonko o fa ko fi ni kan ti awaso o size kan o den o tuna da 20 meters o du gari to ke yere kun asiye asiye tele me kan se so mo ka si wa jimne no kure sini ba wani ke bi se fune dampe wa jimu nan na che anzo so na ni padi e yonko ba de na asini ko ya ti mo tentara fa su de to mi da ne sa ni pa tre se ni yonko ba e ma ni ta ti ni o so ko ti ni kawo na ti ni sa de na si wo jina ha ka me kan se daka ke bi mo ja sa ni ni eno ojuko jane sto ani hono mo wo tuma na nso metwu bi mane no because me yo nkan kan mfa me so me ye nkan kan mfa ho fa enti wo ye ni ka che me se ni ni ebusua dem ebusua fo apun kan se dan na me se no kure ni ebusua dem ebusua fo apun se nkono so wo ebusua ken ko ko so bo na ko ko wa tana ba bi mu no enti ni ebusua no nso ni ebusua dem ka me ka tento no mi ko ni ka to ya tanti ma ni ni se ni ni nso ya tanti bi watinyane bi na ba be ba twa sate fo o manim ti say o fa tene ni o ba de anya ite na bufu ni ni rada ana fulani fo so nim ti say anya o fa ni anya o bi ka na ba shi yonku okay o de your story me ta chi to aso entinye ni ebusia da untinye ebusia da ni so bi aya wan me na ya chiatia me ya nanta ti me ya kilipa me ka ho ni nipa ni nya na sister request wo ya nanta ani am de o family me tell me wanti me na dia me ya nanta da bi nya wo asam ne ka so ya nanta o fa da me ga me wanti me na dia me na de jam e jam kakra you trust we and you offer wo ye no me ye no me tell me say onu nya nya busia dem na me nya busia dem no ka chem sa se me si wo nya busia dem dia ne me so sabe na nampani fo manimu a ma second kan me share tin so fa me na ho for me say plan he an free akọ na o chade abeba o timi yo ba o fun once na me yanko ba na o timi kan wota ofa ene me say say me say plan ni wo ye me say ye na ekwasi ada na but photo wo mi ni aba me pa che wo ne sister ka sister friends say o fa me dia no kure akọ me nim ni din na se wa no se wa na de man me ho adi so I say busa no ko se ko pe ni na ni ti abonten e ni busa obi ni di na me se o de se wa ne se wa hu ni di o de se wa anti on ta che se ne se wa kan no ene ate wo so di asem na aka kire se be ma se be entimem pin no eba mu ofa so o se ni busa dem ken kan ni wo busa na kan ni ntia da fun we se mu ni tempo ana me ka tell say senko no wa busua dem a enko kunu bu na nko kunu ko kwani se busua fo je no ko wonye so san ba back no enje me kan na shi no ka tell me say sa ene na na se de manimu a ma second kan me charge me ho me to once na ni timi yo ba me kwa na se ma se tin shi ta me ho o ta kofi enu ye kwasi ada na me ba cho no crescent sa wo fa no kuro e ba ko pe me sabe me yo ba sabe se busia ba me ti ma so that I'm going to pass something young like me to my two and I'm a double young to the church is my things is what's no Depa? You know, family, never means Nasa saw him.
Edi da bia krama sabe ofa de yonko na aka mu hu sechi. Osre. Suansre kokko be yode, suansre kokko be yode. Oba pa. Ofa. Kafra wate wo de yentu aso. Me pese ubedi ya opi why? Mate ofa. Enti enu ye kwasi adana. Ida me pale se wati o ka me sima de ni. Imi de na yi mani. Enti jwa mbe se ko kuma se ko he ma hadi. Mi du na nim ko ma abide no so was e ko obi afa to kokum wo ba sa fa wa ba. Mi du no no dina e ho no mo. Aso obi ka tena nse ha se wo potu de be kire ni. Na ko je wo atare che. Wo kwa wo wa potu kura je te se me tifi. Wo ni tifi se fu e dampem. So ba anan. Ene na nan tene wo ba ya do dina ho no mo. Enti oyam machine so ni so no na ni se be ya machine ni na se tu di wa so sa. Sita na ka se sita di jo share ni ana mi na no ko se na ko se o ye ni na so sa be ni bi. Ene fira na ma tro tene na. Em se sa. Enti wa saka tese ni ko fi ke se na so to chi e fira ni. Ene o nya o sabe bi. O check kan o tun so pon once na. Sia ko to na ma me sa atem die no sa pe no wato mpre be sei. Nana asemi si ko se na o to me ho. Anso na ejera wo tali piki sa atem no. Tese ede na asintia ama oboy amane. Wo fa de asia ama bo amane nyan se. Eye ba ko man ka se ye mienu no. Ye se no se bo apare. E ma me flag da de bo ni dia se. Ni na fiere mti tinta me bon. Ma street ni so come na na we gaye. Ajale. Ho ma se. Ayi ma sisi na tuagu. Ni ho bon. Na so ndo ni so na ni ho mo ni ho nyam. Ado be we gaye sensuo se. Wo di nso ko fa ho na se no. E ho ba ta wonya dra dan fancy tim. Ni wo kunu tu gaye ho. Se kunu ya me ba nyam so to ko si ye no. Agada nto atan so na afi. Ento wo fa. Me na ni board ya ni se. Okunu ba. Oda ka tempe bia oba afun. Ma me ba ma chi se se ni se na continue be ke. Na nke de ni bia na ofa. Me tna dan fun sama na bo 11 obi ama. Ito so mi gama dem, mi dem tumi tumi gama dem dai. Ento ade chi mi gama chi so ba ma din kram obi se. Ni na buru ye ni ma so ba ni ye busunya dem. Ento oba na fle busunya fo. O mo ba. No ma ma ko dis one nsie. No ma ko sema na chi ni kura. Wonye busunya dem so yon ka bone. Na na ya sa nya na no so ni nyansa. Se bi so ba ti chi ne ko ba ase wan se mi ka bi tena de ya dia on fa ne nko ni hwe ne mu duada obi ama ebnada obi ama ukuada me da ho me ti so obi bo agu mamu tim tete o mo ntami pa ne mo ga nse wuni mi do se mi mi bi wuni me do to adi na o ti mi mo se be na ti mi semanka ta na ko ma no na da ho di mamu enti me ni mo so se do ko obi ase wono tete ma na akọ wono akwatia litani ene wo di bi tan se me wona tan se wo hu me ne e bi tan se na wuni mi de tan se wo ni mi bi. And also the incra, the sentence of this country, a year. If you the best man, I can say, I don't know, so no wakwana, not in the sister, only men coon, maybe only men coon. All of this, and so it's a new work, yet I said, the family and say, now said you two pardon, you knew again or two or any pardon. You answer them with dignity, or the number J channel, or quantum causing a man of family, says it's a new cake corner, the other nation. I want to say, and say, Dennis, my bully dear. Enti o ma me 7 days ni ta na piece o krapa hinsi na me nkasa na me sa ana no tuma se me dia me se ya quarantine he dem e ko be 1 month ni aduma ti se tu ni ne ene tuma papa ta ka na se wunya ni na ntesu bibi tia na wo nyam se ada o se na ndo to so bo bia ni ti no acho fan se da so ni ni tu ne ma ya na me kan se dia anche no ena me si o wa ti wo se ni 7 days na si na mbo achi na se 7 days ndo so. And we feel me cap, give me cap more than a bench set and I don't know, but it's your program. And the system is no, many about Udeapa, near also a vessel on the number and test me said, and do my friend Nessa Wamfa. It is well, say, Nasa Uchim so yet, Nana Crapa, Ehine Chiamia. Obesama, Yemia Baya, Udru, if you also cross head down foot town with Timua or body pass with Jen, or not my bed to me a frame 0249 340 295 nyampo china bono nwotwa 0249 340 295 na sister say wan so a wozu kodi atebeka so se mfuna nini wo de ye wo ya
na sabe kɔtɔ deɛ no bodwo nyanya nkyerɛ deɛ mfa banku no enye onua nti prosini born na so muso prosini nimso trouble pa ya bo onua tuma de ne wo frantoa ene apɛ apaapɛ ene nyame akatua mesra wa yenua ba du si anya mpɔkyera wasɛm yebesan atoa so eti ya da asese one atwe nkomo mesmi da no be ya foni ase wa nyame nsira mo pa wa yo oba pa afie nyame che ene twe nkomo no oba pa na coordinator ozi owo ni nakatwi hu nti ebi obene kasa no so ya nanta na we dabi ananta sam no crowd you free sam madam bi na ka so de ba fa da pen ko bubu yiri nan ananta record bi kasa ananta mu na ninyi hwe cause bi ananta mu se ananta me de program ananta japade ne ba fa japade ne de no me du tuja ebisa ananta de dese ba fa bi se ba fa de dese ananta de etene de obi ka dabi se perisi no okoten no baten no gina no woni aten sabi se wo probi obedi mebu asebo o pe no afa ba fa pai e no afa na na akwebe no wasa no ko ba fa baba opa no on ne crazy anaju odi ru de ma chiro de pie ngi me bu sana hwe o mi no gese de da esa echie na asem we se kasa ye ka kire obi ato no ho to nase no misre enye kasapa so yo ba ana bema na betu nipa ho obetimi aka che no onim ohene demum se otu ne ho akoto na se atu na japade ho tie okache se sabi na se ebon ana se de we den oba ana bema we da bedware bawru oba bia ni won ma na se mo we den a obi adiesa onware a o sent beba ho eti so ba ko dware a ba ohoro ase eti so wunu yonko ba kasa na kache se na se otu ko na se ho ekwa kan bibi efa ho a mesre entie ba kono no asam de entie eti me de kase so wunu yonko ko enua ba me pe number sa menya ana pe your friends dabi ejoso krapa dabi ono no ojoso ezike nya ka chenya bo kamya mintu kanko aha na ke number be ma no he aha je number no aha na ye call his sister no ejoso kanko ne e akasa kwa pizza na ne bebe ono so nanu masem yentie nanu masem die ne so etuma me kan nya ne medika se unu obi kasa na se okotu nipa no na kotu na se sabio mesremeka okotu na se e woni japade ho ohun uye bema na ka kire oba kotu sa oba na se unyama ana wase bon wase anyesi se ya obodue benyam odiri tutu fom ebe haw uye den abakọ kotu oba ho obobu nkotodwe na obakoto gise bi asabio mesremeka bi na oba mewu na bema kura wado sabego wurura ho swatiasi etiene de enkasa ntu obaase ho san wase na wase free suo na fine mesi he ebie na yare unyine yesra kotia da bibie na yare so wadro yare bie na ndro uyende yale kura ba kura no ye wadro ye bibi manwa kura ye ho adro na ye panifo bi na ya abro ana de bia fie ni nkoto brofo do so ye bibi manwa se kura ye ho adro oka se pepre ne wisane aka duro na sefo no edi soboro China for control munum soboro ise China munum soboro pa ana yare na sase eko etie kroma ye ana awo yi ye ma maji awo wo hospital na ye ma ne no omu ntimi nya awo se no mo eti yare ne eje wona se kura ewo aduru eti so ka se na se bon ase di no mbako ene no so nya no kre ana me ka se utu obi ho oti asoko tu obi ngo kasa na enye kasapa se entie ba kora no asem se no kore se nye no kore yenti je nyintu yemfa anti ye kwako tie ono de but ono de no asem ono kan se oye okota kasa ekotia kasa we se oye kasa we kasa ko we se traba de me support sawo kno bi kasa na kasa eyi kasa yi mu ene kasa kuo bia ekutia sa ni pana midwa sade ni atwam aye kwadi something tete atwam
atwam ye nyina ne ba ko utwa moja beba so ye kasa wei aw kasa chesa kasa wei de utisa kasa wei kasa uje dipa ko wei saka sa ye nkwasa bude yana we gonu ma ebi hwenya sa bi hwe enyema bi kwa kire ana saka sa wei ana sa ko wei semu de sai dipa ko wei mu de unyo obi ofiri kuro ma ko so wada ase kwanwa no okọ obi ofiri aburiche ba de ndia bruni de kwanwa de na otwa kwa tintin eti saka sa e kasa tia kasa kuo dipa kuo wei kasa ndipa yi mu de bi uri akakasa no e won won ka kire no se me to me hwene so baga se me hwene so okatiam bitiri mu odu bitiri kenyen se ya wakakache anu obeto akache debo sawo kan dia trade akokasa ko tia obi kasa ko falaso ni ani ba no so wonya boto be so a kaya se papa ade to baba debo obana kawi ni me paka kache rotetia tintia ani se me kache mo hoti ase nyame adoma ekira yebetu na mo akọ ai yakọ hoba na waka se eye no kure ana no chia me kure na mu na ka me stress ye tu asem ne he da o kira de mam ne ntimi mbafi se abanse ye nhye dem se be hye dem enti ye di ma be se ye de betu akọ oba de betu akọ e be kọ akọ bu chia me na asem na me ka yakọ peda no asem ne de aba so ati ase se chia me ne de so ne de e kọ ma so okrapa ayi se chia me se de e bo a it is so bad ne ko na obetu ma kire me betu akọ se bia no o kro mo nko ade betu akọ krapa de say adwuso ya efikyire ya ebetima ko ma ko hwe no yakutine no masem cause utie owo de so tie nkwa de yanka say won kan yatie no de na ibubua no emuafo sa emuatensa yo esi kutie owo de ne tie bela se piwo de kwa ma no so na afrefo bem kedu gas ovin papa me ba kedu ebo adwuma yi pa so ambola kese ro ho sabre de oko eye aboa so mpotem ho filling station me no bi bo ho de oduru a ka so peke adu a ekire ho ena owo bomoden se obeko na akope gas oven o say bugra proof ene prano yi kakrakra de to prano ye kwa ma so akodi nkomo hello me ma be jafo ni aje udini baby akasa free the great la place me ka bi ni good news o mo chia me tie nko abago me mama happy new year wa abago kakra me kan se ye mami nsema no mu kan de nsem emu ewem paadi abago bi ndi ni munko tie we ndi na ye hu pa mo ekoya be fa so timi aka no nim se mo ko na mko tie die be ye betimi dia so bia ba na mo akoda ni dia na ada de ko kofi na mi nshira mo hello baby udini baby akasa free baby ara ko mi yankoi kofi nana ajamanso ya adwen kakra wo nipa da tene bia yakupon boy bae no obo ama obuhye bia buhye awuam enti obi kodi obuhye bi adi watem kana so ofrawa ani ko se o ma obunfu wo wo mbrofo ene wo wonofo wo asamtofo wo ntafo enti wo bi ko kase bia baba la baba wo yetania na mebubefu na me ko kan san bia anya sampaka ono de ayedinya nyamehwese aho na ehyew ena ode mawo ode akina ajamanso tuo na mo na yehu de wo na nyanya samanka midase baba aba komi na aten kar na mamentu nkra enfama adofuro amocha ade mesremo kode apagya mesremo hospital horo omu hia sanitizer pa ene papa kwanfori enhirabusu apani ko ho sanitizer keke omu ni bi obusamro mu isuo gardener kokori bi ala dawo mesamo adofo amo yaye monkoye na ye emai anopa mbapa kwa vori kuro ya afre bise ni kuro ni bia ya so den so okọ so amidjom akodija odu so amidjom hada process for ss wura politics kase bi ma
I don't say I rob the swab waramfo esa de fa ka e ba akode apadwa e betugu ye eti mesramo samo ya so de na so da fo ma bo mani abro o be kira uji ase papa wa hwe a we de onya adekase umpo you go kali chase adekase e na we de onya ya oso a bia wo de ande e che de enti mesramo enya so de wa na so da fo mba ro me wa de pa hello Udini baby akasa freminia. Yeah, domotene kaira. Domotene amumu obi masubi Bia mesrewa afa chame. Hello. Evladina senye. E masume sa. Just pipe one. Eva na du juma. Papa about me. Papa nsema o. Nsema. O fa be koni ma mjemfu a. So omu wo Toronto se o ma quarantine omu ho. A quarantine. Papa nsema ho. Na mi asem anu oden. Emu hu papa. Me dem se nyankopon se abeka mo nse de bibia beto ye nem se na end of the day no na we da pagya ne nzo no mo so me da se bi na me now hello udini baby akasa free mini akofi onabo kwa me eje ni adretia onabo kwa me eje eye alhaji bi owiamo ase ye frɛ no alhaji Paul wa ma me 100 cedis me famra baba wa no head dem no na me hu nyampo kira kra be mo ba mo ne amana de akoma na mama wai Matime dase. Yo. Mini amebo mabaso. Minim samu de mbe nhwehwe mu. Obeya sem no. Mo betu ho ana mo ama asomdwe aba. Na minu akofidedi ka menfo afidie so na adweti ahene ase adweti adukro. Wone ne hima afi minu a wo ye frɛ no Fred Amoa a wo goye wo pankro no. Emna wo ma beche ma chedie emo ahodo ma chedie ama adweti amaye. Etibe fo video so na me ma great edukro woni oba panyi Fred Amoa de bo ma baso ya mo na ma se ma me nyame nhira mo nyame nhira pa o kai o mate me da se ya che great afo nyina me da se yo nyame nhira na abokwa me je Fred so de begina na ye de Fred ma nyina ba wie aseda kese enkoma Mr. Diapies ona ekoma eyesebe enifrafo a omo asomaso nkwanta emo ene anwa eniska nyampa okira oso ko piwo onso fisi oche wonbo so ma pani e de one week ka ho a obesa brombi sara ene de ani kirem ewo enkawe nso a Mr. Techi wo ena oda enifrafo mo ho ano ene sebe mpredua samfa ncheme abubuafo a omo tifiri die mu ene ayafo mo so enura eye Prophet Joseph Mensa ye mame comfort ene Mr. Jimai mo fa usu dakon eka ho sada ena kumilabi USA omonso eboai ema monso yebe moaye Mr. Diapia se menka chem se nyame pa yawada monso nkawe fo otim sufre obeba na wabetopo mu na mesra ba no se ankrankra no yebi abazo moromode no hu ayarefo mo bo no mo wodem no amane hunu ene bi hunu ekom edi obi pa a areho yeste nyankopon so hwe obi adi fie ne fie bemu a eho emma sembi na nyankopon enhwe ne manya so na onfaye enkodru ewiye na obia ante ha obia na tese bibia atumi akọ enkai sabri ebra yekoi yenyamu nyanka de nyankopon di ejamu so se nyankopon hwe obia so ade ho emma sembia nyame pochina se hia nyame pochina ye de enua baby ebeba studio ha onso kura reho semwa on de bra wa famu ni amane a watomu no ano de de beba life na watie se wiase se nsem ensem ochira kro na ebeko wiamo ase na ma bi ochire mu a malam bia boa ama bobie ayer ba for guess enso de abremo sabre de adamu nyina mo ase amam nyina mo editia adehye edamreku osinyame agwama eno ene edi tuapo me sorry na me offer as DJ Ogidi Brown aba be fa chempuma no na watu aso nyampa hia be ochira owiase mu nsem midin edi kofi jima anko ena enam ne jama nso ogoro ene di juma no DJ Don Rich produce me oro asade fan from mu ko amanfo TV so Kings TV Spiritus TV ene Inshira 104.5 FM Facebook ene YouTube Inshira TV enam nyamo ase ama mo ene tia oburu santai
Oh, good people of Ghana, here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin. You bet to be a pack of fat assassin. If you go down a jar, it will sit one. A Jatani is a city brave woman will be see a quine. Nanso, on Yakara, you couldn't give them back. And Convidino Effie Ebrati. On a wedding for him, Amana son. And the Chidantim Epeja and couldn't be Francano. Yenny Guarada, and we used to do. Amen.